آبینا دشتا خواره لگوندی خانه لسروی کاش کاش و گل بین یمانه هر تمز زارکم هویا بارانه جان الهویا بارانه بارانه ببار چویکا گنمت خوار بارانه ببار سویکا نان که تخوار چویکا گنمت خوار ببار ولا تمدان شن بك هرجي هو رنگي كل كان توي داي كان حمي زاروك جاني حمي زاروك باراني ببار چويكا جن تخوار باراني ببار سويكا نان كي تخوار چويكا جن تخوار هي باراني ببار چويكا جن تخوار چويكا بندا تمان باراني ببار چويكا جن تخوار هي Bedenge Hikmet Toncu bu müzik Ali Ekber Ergün Ali Kıl Uhaluk Devrim Keskin Roş Baş Sabah Xeyr Temaşavan Nejab Enerjiye ke hoş medes bedawiya hafteye kirem beşin dima Ramazan de edima hafteye mey dawiye dor Leyla Kadir bu Leyla Kadra bxeyr İslam et derbas bu be xode daye mecme ibadet me hamiyan kabul bike emji bahsa cejnam bikin pişti mehke çame roşiya xagirt edime xode taala şmer vakt diyariye ke em bejin eme bi cejne ve ke piroz bikin emji ser ve ke bseknin de cejne de ve em çawa bikin cejin çma gringe de İslam de Müslümanetiye de çend cejin hene امیوانا به سیدایره به میوان می هجاره با عقبن هلبت وکی همه برنامه اینم بیجن برنامه بی و نابه 0506 567 5362 ببینم رجون تکارن هیوی خو داخواز خو هر وها پرسک کند خوازن به پرسنجی سیدای ملور نمیجوان به پرسن اما عیده بری و ینها بدن بر هفدو چه فرق چه بویه چه گوهریه یک بیک امیل سروانجی بسكرين جارك ديام بيجن خدت على عبادتي مع حميان قبل بكي ودميم دست في فكنا مقت وندن ساكن عندن حكمت تونس خيراتي سر شاواتاتي شبنيشن ومباشن ان شاء الله مباشن سپاس كمالا واتي شاوي بدنگه كي خوش انرژي كي خوش ما دست فيك وقتی که حوالی من لبامه بن دنگی میجی ویشاقی خوشتر درد کردی. به هفربون تشتکی خوش هم دیجاج نه بحثا به هفربون یجی بکن سپاس کم مالاتا و علیک برارگون تبخیراتی سرچاواتی علیکل تبخیراتی سرچاواتی حالک تبریم کسکین تبخیراتی سرچاواتی زبیجم برای موزیک ما موزیک جنی ملور امیدی سه به هفره دنگی واقع داری بکن و ایده میزه برخو بدم میوانی خویدی مهمت آب تکین سیدا روسپی جواکی تبخیراتی. خودش برازی خود سلامت خیره بده تشکر. خودش راضی به مالا آوا می بحث ججنه بری و یه نها بکن می بحث تجربه و بکن به دستور آواز بسیدای خود است بکن والله من زانن اگر مساعده هم بکن نصیحتك مهیا از بکم ان شاء الله من بنصيحه آواز است بکن هل بتم قط و نشکنن کرم بکن نصیحه و ام گه داری کن پاش از بری خو بدم سیدای خو باش بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رحمة خدي سلامة خدي لسر تفكي مسلمان به إن شاء الله ولسر براي ما مسلمان كو بر تلفزيون سيرا ما وقهدار ما دكن قالي برای مسلمان و گلی هموی خلق ما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر وکی
مروف میکروبا نخاشیوی بلافکرین به دکتر خسته وی مروفی هلتین قرانتینه بله yani tezride karantina eltine jibok mikrobavi bela nebe. Vakta ki tedavi bu mikrobavine temiz bu şifa di doktorevi veya çerdeki taburcu dike. بله Veki viya emji donzda mahan به انواع میکروب گناهان ام قول خاده به نخاش معنوی ام نخاش کتن رب ما جل جلاله ام آفید هندر تزرید رمضانه یعنی قرانتینا ماه رمضانه به ذکر طاعات خودی یعنی به روژی گرتینه پنج وقت نماز فرض و نافله تراویح تهجد زکات و صدقه استغفار و دعا محافظه لحرامیه ددی هنکی معروف مشغول بقمار الکل هنه گاوک ماه رمضان هات لوان گناهان دور دکوین دبیجن مخا 15 ماهان دا بگناهان مخا پیس کرن انشاءالله دوی ماه رمضان دا امی گازی خدای خواه بکن انشاءالله اوجی معفت کن دبیجن ددی حدیث پیغمبر دا sallallahu aleyhi ve sellem dedi mahada şeytan tene girindane Allahu alem manevi çiye manevi eviyaya yani herkes ji günahı kha de parize itaat ibadet kha dikin şeytan ji niziki wan nabe İşte manevi şeytana yani giredana şeytanan maneviye vaya. Belim. Emji de karantina Ramazan'da bu taat ve ibadetan tedavi bun elhamdülillah. Ev mikrobe belabin temiz bun. Ana siyah idül fitre liserme digeri. Roja çarşambe inşallah emji teveki taburcu debin inşallah. İnşallah. Xuda Teala ibadet taatama kabul bikin. Cardina em müptela nebin wan gunahan em nekin. Em çeva di Ramazanê da ibadet taatê xwe kirin livra şunda jî em rizaya Xwedê talep bikin, em ibadeta xwe bikin, em gunahan xwe temiz bikin. İbadet jî sade maha Ramazanê de neye. Hatta merid miri ibadet serme farza çünkü cennete Xwedê bidava neye. Cennete Xwedê ebedül abidin sürekli Xwedê Teala ve cennete dedime icar lazım Xwedê ki em jî hatta mirinê rızaya Rabbi kazanmış bikin, em jî ra ibadeti bikin. Ayet-i kerimede diyeceğim وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ hatta ki yakin digiheta digihişta yakin yani navevi merine yekşi yakina. Çima yakin dibijin? Çünkü amar ve inabikin inannakin şu inakirna mesele tünaya avek inannakin gavak merin hat pişyavi ha yakin tine. Ayva. Yakin ya hop dedi vallahi bir rastı bir doğru bir mi yanlış kiriya. İza Xwedê Teala dibije وَعْبُدُ رَبَّكَ Rabbe khara ibadet bike hatta ye'tiyekel yakin. Hatta ki yakin merin te pişiyata de gihişte.
ام بيجن ام جي بير نكن سيده حما شيرتي خود دسبيك ده خلص نكن يجي برنامج ما 2 ساعات مدي سلي قداري بكن ام بيجن دبي هدبه جار الدنيا تمام بكم امو سابق انت دي بلا ملتي جنو شيار بويا بقى اكو شفدي دعاك نبك هيجي راز هاي بنت دي دوجي ليلى قدر بو كان بنير سيداي ما يتشبج دي سامي بردمان بكن ان شاء الله ام بيجن بل محمد راشد سيدا الله تفخيراتي سرچابه هاتي ما گو بك تدي ما مستگو شيرت اب ما گو مينش كينن دو بورش بروي بشيرت دست فکر نوجي خوش مالاوي آوا خودش راضي به اجي دخوازم مدام بججنه دست بكن دیرو کا ججنه است خوازم هنا کی بحث بکن پاشا جي امدي سبردان بل دیرو کا ججنه حضرت آدم عليه السلام حتى پیغمبر ما حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دوام كده وحتى يروجي هاتيه الدين الاسلامي ده دو حب ججن هنا يك چاوكم دبيجن ججنا رمضانه كم هاتي دانه اددوجي ججنا قربانه ان شاء الله اگر خدا تعالى عمر بدم ان شاء الله نصيب بك ان شاء الله تميوجي ببينن يعني الدروكا اسلام ده دو حب ججن هنا ام بازن مثلا جاء كي راجل بيجن ججن رجا إيني راجي وراح حاصل ججنا ام بيجن كو وقت ججنا رمضان حجت بيروس كرين ام بيجن تحب ام بازن كو ام بيجن ججنا ام بازن اي بيروس كرين دو حبن يك اما ججنا فطريجي لو دو حب معني هنا فتره يكون وقت مرود فتره تيجي بجي فتره مثلا مرور روجي دقيقه وقت يكون مرود فتره جرد بيجن عيد الفطر بعربي بلا عيد الفطر يعني ايدي روجي خلاص روجا فطريه ايدي وتمام مثلا برشيبونه واكل خلاص يجي ايد روجا خارنيه بفطر يعني جرد عيد الفطر هذا كوج قلت لنا مثلا ما رمضان اذا كنت باشير ما رمضان تيجي ما اوكي رمضان شيء ججنا رمضان عيد رمضان ججنا رمضان يعني ديرو كاي شاكو ما حضرت ادم عليه السلام حتى روجا يرو هاتيه دو قران ده در باس به يعني ام بيجن جاده در باس به خود تعالى بتشكلي باسكري وقت ديار يا مسلمان تكر مسابجين بل مثلا دبي او كده مثلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام مثلا حديثي قال لك انا مثلا در حقي عيد ده مثلا جبوتشي شاكو ما قلت روجا شاهي روجا افندم مكافات كم دبجين يعني انا قرا عربي روجا مكافات بتشاوي تدي ما رمضان الزاف بجيرينجين درواز بتشاوي مثلا مرو تدا زاف زيد عبادت كتشاوكو سيدا جي بحث كرد نصيحتي خدا يعني قال ما قال لالي مزنا بجم لالي باطيه كم دبجين لالي باطيه وقت كنت ما رمضان او دس عبادت كن يعني ده زيدت كن يعني مصاب بجن جبابي قاسي كو زيدت بردا عبادت تكرن او تكرن جبو خاطر مكافات تجي تشاوكم مثلا انسان كي زيده ودقبته ودبسري ما هي دي او كخاط سينا خلطه خاط سينا ابي او كود سينا اي اين وكويه يعني كو زيده انسان مثلا عبادت كن وشتار بين طاعات كن وزحمه تدبين بشاف رادمن واشترى بيجن بسحوريه واشترى بيجن اوكي خذ تعالى شيء في وكم مكافاه رجع ايدي بيوده مثلا پیغمبر عليه الصلاه والسلام دو وقت كنت برجع ايدي ملكي خدي يعني شخا ملائكتنا حمي اوها غازيت كن يعني نازل سر عرضه دمن مثلا تين سر روي عرضه دجن كا ايجالي مسلمانه ودفي مها رمضان ده واوقات زحمه دي واوقات عبادات كر واوقات اوكر يرو رحمه خدي زيديه خدي زاب زيده جمرده وزنجينه اجا بخاطر خدي تعالى بدوا في اوي الحمد لله روجا مكافاتي ربشي اجا ام دبردا جي كانت شيء نكته كي ببجم البت ام دبجن روجا شاهي اما ايضا ما رمضان نخاصم جبر في ظالم اسرائيل كو مثلا فلسطين ظلم دكيا ونشترى بش ابراهيم مسلمان كو بن تعداينا وبن ظلمي يعني اما بيجن بشاهي درباز بنا ممكن يعني انا اعتبر يعني بهراوي ام دل شكست يعني بغمجينا يعني بفياوي خد تعالى آلي كارية تمام مسلمان وكي نخاصم ابراهيم مسلمان فلسطين ان شاء الله خد تعالى آلي كارية ونجيب ان شاء الله امين ان شاء الله خد الظلم اسرائيل اثر غزه روجك بريا روجك ام بيجن ببري بلي ان شاء الله خد تعالى مهله دوانا ما خد تعالى kesinlikle سريعا بشكينا بشتوانجي بشكينا ان شاء الله الظالمه
بله بله راسته ام بجن اشاره تعالى زوبه كجناف آمين، آمين، مسلمان آمين، راكي آمين. نفس السيده يعني سر مساله ام بجن تشتكي ونجي بجن هي سر مساله فلسطينيه غزايه كو قالك مسلمان هاد بن بله، ظلم بله. زورداريه درنا نفس يعني خدای تعالى زوبه كجناف وراكي مري الحمد لله خدا تعالى إهمال ناكي إمهال دكه يعني مهلت دده ما إهمال ولا ناكه يعني اوك امتحان هوايه او شيء نفس بله. ام تكرم سابجن سيداتا بل يعني امتحان قال لي يعني قال لي مسلمان انا بله مثلا بيجي ما مستخدت على هالبت زوبه كجناف وراكي اتفاق آمين، آمين، مسلمان آمين، زياده آمين. بكم بيش اللي تبقى انك جيجنك شيل بيشامه يعني هنا بله كيان بحثاي بكن اذا امكان بس جشني يعني دلما بوان ريا تركيا دست بكده رجع عول بله. على كاريه دشينه الافي على جيجن جهه يعني ابي يك تكرن شاكو ما قرجا مكافاتي قال لك راستا مسلمان سهروجي روجي بله، خو قرتم بيجن هي سهروجي ما معنا لدي برنامج ما يداويه يا رمضان ده برنامج بيجن دويه وزوجك پشتی عیده ایده میل بدربن بله. جبری از بیشم روزا جشنه ده تدی بری بلکی سیدا بهتر زانه به ملت لباه بود عدد و عرف و انتشتن قال لك خوش هبون ایرو ملت نویسه میزن و کوکم بوی اویه کند روز انا جشنه ده صاربون كيت انا انسان نفسه يعني مال باطي هذا شيء نام ملت تجي وكويدي عيد بير نجرينجا يعني ايدي كوتي بيرام مثلا كبري مثلا وقت كروج عيد دهاتن مثلا تمام زارو كان جلي خوش لخوات كان حتى ظلام جو بيوي بون اولا مثلا شاهيه كيف يعني وكي شاهيه كي زافي داخل يعني وقت كنت وايد شيء غريب يعني ابيكم مثلا كوجه عاجز ببون رح حاسس ببون بهفرا ابيكم خبر ندم بهفرا خبر ددانا وبفي اوي هركس دشو الجامعه بهفرا لمجا خاطر كان داي اركتا واشترى بجم بيشتوي مليون جي بيرنت كرانا بيشتي لمجا اجت شلون صار مزرعه وقت كنت شلون صار مزرعه زيارتي واجد كنا جوان راج دعات كنا جوان ايضا واجد بيروز كنا بيشتوي ايدي حبو يعني الجيران اللي هفت كاريانا نوصا مثلا بله يعني دشوره مالي مثلا اللي هفت كاريانا مازني يقوندي كي جابه مثلا بيجي وكا امسر قند خبر بدن مازني يقوندي كي جابه مثلا اوان خارن مارن تدي حاضر كنا نوصا صفر داتين يعني فقيري وزنجيني نمهم مازني قند كي بيا صفر داتين يعني ondan sonra حميد هاتنا وكا براتي دي بخواشتي herkes sofra hazır tikir. يعني كثير ما لوان شهبه او عادة بله نانا مثلا مال مازني قند كيبه مثلا تدي روس بي يدي شواكو براكي ما جيبوت يعني دردا زنجيني فقيرينا في روتنش انا مثلا خارنا خاط خارنا واشتروا ايده في بيروز ذكرنا وحبوا زاروك تدي دسي واندا مثلا او قد كده دقاريانا مثلا حتى جرا ديفيجن ايده شاكري جي ما رمضان ايده شاكري جدنا ديفيجن كوزن شاكر بايرامي يجي بالي قاصدي زاروك تماما ايجاد ايرو دا مدبينن يعني سبحان الله او كرابيه يعني نفسه يعني ام جهك دور كتنه ايدي دف جمريا بردم صاغا من مالواد قرت نان جيران المقابله هافن جيران نابرسا يعني دريوان المقابله هافن صار سيدا بري وصابو يعني بيكي عمري وبتشكي جماعه ماستر ان شاء الله اصبح سوي ناس بشترى بكم نصيحتها خلاص بكن نصيحتها خلاص كن باشي بحث عايدين بري بكن اذا كرمكن ودمي لا سيداي من نصيحتها خلاص كي ام جوان جانا تشتاج بيه بكن نصيحت باشن مجبر كربون شي از يونتجي واكيبا ترتا كردي را TRT Kurdî ra gelek spas dikim ji bo firseta sohbetê dana min îda wana îda seydayê me îda ekîbê me tevekan ez ve her çî guhdarê me dikin ez pîroz dikim em spas dikin mala elhamdülillah Xwedê Teala pir hîdan Müslümanan giştan ve tevekî bide dîtine inşallah amin inşallah امه لهمبرا قتل عام غزه فلسطین چوا پیروزا بیرام بکن معنا عیده غیر عبادت تکبیر و تهلیلان فرحبونا کیف کرنا لهیستنا چقاس لهیست مباهنا جایزه کن معروف بوانا بینا خوا درخینه کیف خوا ببینه برای ما
خاینگ ما زاروک ما هر روز به قتل عام تینه کشتنه پروان birçiyan bitini bünan can dedin dimirin zaruka ki küçük evhagu anıza belki başı bisiya galu li cennete nan haya az bukhum yani mirnavi Xudaya pişavi az bimirim galu acaba pir çima li cennete de nan haya az herim az bukhum dibijim لبر في منظرة دل شوتين أما شوا إذا بيروز بكن أما شوا كيف فرح بكن أما شوا عيد بكن جن زاروك غزة دبن آجره جهنم إسرائيل دا دشوتن دمرن وأهلما يا ربي وقتاكو بكاسي فلسطين بكاسي غزة بينجاو شش دولة مسلمان سير دكن سيروان دكن برشافة وانا هروش قتل زاروكان جنان دكن حيفي اما خدا تعالى مرد شد بيجي مساعدة بكن ابي آيات يجي بخونم أبي نصيحة أخو بقدرين إن شاء الله خذ تعالى دبيش استعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا أي أو مرفك إيمان آنينا ما خذ إيمان آنيا ما آخرة إيمان آنيا ما جنة جهنم إيمان آنيا ما لكم شو لازم تياني إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله وقتك جوارا قوتن دریا خودی دا قارشی ظالمان حربه بکن وقتا که ور گوتن چه ورا لازم بی که اتثاقلتم الى الارض هون ارده با زلقین هون نچون حربه و او زاروکانا او پیراکانا او مظلومانا او مستضعفانا جبو خلاص بینا وانا هون چما نچون خدا تعالی دبیم أراديتم بالحياة الدنيا بالآخرة من الآخرة أجبا دبرديلا آخرة دا هم بحياة الدنيا رازبون وآخرة فروت والدنيا كري لما هن قرشي ظالمان هن سواش مش نوين وحرب نكرن و بلانغازانا و مسكينانا والوذر خلاص نكرن إلا تنفروا ايار هن در نكبن هن جبو خلاص بينا وينا هن در نكبن سواشه هن سواشه نكن لقرشي وانا قرشي ظالمان يعذبكم عذابا أليما خدا تعالى عذابك شديد ابدوا والله أزفي عذابا بكلمشتكم خدا تعالى محافظة بك مسلمانا محافظة وتفاكي محافظة بك تشكركم اما سپاس که ماموستا جبر کو افتشتن مجبور کریت آنی بیرامم مالا و خودش و راضی بهم بیجن خدای عمرکی بصحت بده و به ماموستا هلبته مسئله غزه مسئله که گلکی گرنگه یعنی دولت دستر دستکنن براستی ترکیه خباتن گلکی باشته که ملت ما آلیکاریه دشینه ملت ما دل برحمه یعنی دمام ندمیزن ملت ترکیه چش دستی وانته دکه دوی عیده دجی از باور دکم گلک کسان فطره خو زکات خو جوان رشانده يعني وان صالين داوود املد ميزن يكيتيه كجالك خوش وباش هي لنا عملتي ما خدي بك زيده بكم بيش امين خدي هر تخص بيستكبري ما قد ججنه ده هناكي كيم بويا بلكي ام لهب نابرسن جوانو ام بيجن اختياري وكو تبكي انك جهب فرق تكن هر كس وك هبنا فكري ليه يكيتيه ما خرانه بويا ابجي شكر شو قدرت تشتكي باش الحمد لله شكر قدره يجر ام بس عيده بكن لو نوبي بيشيا ججن ججن ما مستحيل جي وند كارم بيجن ججن جي تيغوتر عادي يجر ام بين سر موضوع عيده بره بكن عيده بره كاچوابو فرق وان عيدانا ويانها عيده تزني فرق وانا تشبو مساعدة بكن هبكي في قناة خبر بدم يعني حقي ويا ما في ويا إذا وي وقته
پر هیجان پر کیف هبو گاوا 5 روز بعیده ما خلق عشیرتا ما دروا فوج گروپ دهاتن جامعه ما د مرکز عشیرت دابو 4 طرف مرکز دا 10 کیلومتر دور خلق دهاتن لمالان بلاد بون بیراکان نان حاضر دکرن ده هر ماله دا 7 8 10 مرف به میوانی توپ دبین دچون وان مالانا بله ناوا گند میدانک مزن هبو دورده سمسمی دلهیستن لیستکا ویزا سمسمي او چاو لیستکا که چاوه سیدا يعني خلي مرب او حلقه بون ها حلقه بون تباکی یک دردکات دگاریا بر حلقه دگاریا یکی به دست چپ یک پشتا وید خست ایجا او یک پشتا گاریا او جیوینا ویجا او دگاریا او دگاریا یکی دینا تبو دوراوی لته خست yani اوها ساعته کی 2 ساعتن devam دکر yani پر keyifli bu. اوه چاخه تلفن تشت نبون لیستکا و او بونه بله yani ما ویاره سمسم دگوتن demek ki cemaatine سیدا تشکو داری بوی نزانم منه بیستیه تشکوی سیدا چند مروان حلقه چه دکرن یک ناوان دا دردکت بیشیا حلقه دا دگریا یک چی دردکت لدخست ایجا او دکت جیبینا ساعت 2 ساعتن اوها دوام دکر و جاره او یک حسب وی هبو لحسبان سیاردبون دچون میدان که اوها دریج لبر جریت دلیزن جریت زانه نظام چیه ارزرومه دارک دست آویدن دریج لوان هرما هی خلق دور تاتن سیرا وانا دکرن او جی پر خاشک درباز دبو yani. اف çareki عایده بون لیستکن عایده نه پیراکان نان رون چه دکرن او چاق yani جبوک ikram ببه نان رون چه دکرن تنوري بله نان بلا دکرن مرانجی گوانت دگرتن لهستن yani. سوش گووین دیره حاضرینه ام کرد حاضر دلهستن صوت كيفيا ما هي سيدة ام جرابن گووند ام جواب ام جنها قوبان كنا ده دنگه دریجی درابنه گووین والله وستای ام گووند حظ وقتا خارن دبو herkes mevane kudere bu duçun ver nan dixarin. Yani ki mevane ki jamale bu belli. çuve male Mesela mi 5 marif duçun mala yeki mevane wana bi şevr mala wiji radmadiyan nan dixarin. İcar li meydane pehlevan güreş digirtin. لیستی که پر باش بونه نخواه Güre em din güreş. البابا خوش درباز گلاش دبیجیم هم گلاش Güreş digirtin. Herkes dur ve tatın seyre wana dikirin. Dikirin muhabbet, hürmet, dilxoşbin, izzet-i ikram pir bu. İzzet-i ikram pir bu. Bajarandacı rojek ber arfan. Rojek ber arfan. Çer dikirin jine ciranan top dibun şirani baklava çe dikirin. روجا عرفه نوسا عرفه بله. تدي العالية ما دبي روجا السوق روجا جلال Yani نظام لجيم وجهات juna roja ber arfan çe dikirin ki harfan jî hazır be. Çe dikirin şirani baklava çe dikirin xani tek kat. Xani tek kat bu ya jî 2 kat bun. Ciran hemen hevdu govilin de bahçanda sofra datinin pirek ayrı, zolam ayrı rünüştün, çay, şirani, meyve, dokharın, hevdura selam, dua dikirin. Ev çağı. Pişti nemîja İde, pişti nemîja İde şunda musafaha dikirin. İda hevdu piroz dikirin.
herkes limalan digeriyan buçukan deste mezinan mezinan jî çave buçukan Maş dikin. ramisandın belî dua dikirin ev cîranê hevdura deng nakirin husumet Kucev dikirin gaydine. he hev dîne deng nakirin wana jî sulh dikirin ev jî pir xweş dibû روجين عيدا روجين الهفاتين اللي نفسها نعمتا عیدê bû Bereket ayı bu. bereket عیدê يعني bû كسك belî كوشاف غيدي بي او رجوانا دبو هنجت نفسها لهف دهاتن he كسن كوشاف غيدي بون رجع عيدي هنجت بون لهف belî دهاتن belî belî ahna vereyem na ahna ne vereya cîrantî orterabû muhabbet hürmet jî li orterabû çawa li camiye derketin kesî teklîfê mal nake selam jî orterabû em deprem zede hatin vira derva ya da camiye da me hev di naskirin. Mehella me yek Müslümanekî tedarîka me dî hundure xanî çi lazım bî hemû hazır kir Xwedê lê razî bî inşallah. آمين إن شاء الله Xebera me tu nebû televizyûn jî anî cîda danî Xwedê teala razî bilê. بلي سيدة Başka jî kesî deriyê me hellenî. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bayrama vana xelas dikim. Kusura nenirin. ما قوم المزيكا كي داري كم باشي çawa bayrama vana jî çawa razbirin welaz nizanim. Vakta ki muhabbet hürmet rabe bayram jî cuma jî mehabeta wana hürmeta wana namine. Hadisa peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazır mı pişti o ki Seyda kutiye Em hadice pişti o ki. بلي سيدة خلاص Hatta خلاص ki. يعني هيك عندك معي خلاص كم باشي المزيكا كي داري كم Adibe hanım xelas kir. لا لا عمدي سبيدة بدل ما هيج وقت ما بكرها Hünarın cenneti hatta ki hün lehavdu haznekin. بله جاب حزب كان هوالي رجي بتشكي تدي دقوي من داخل ما مستة سيدة جبروا كده بي موسيقى كم دخوازن كابيل خوابات يزباورم موسيقى كبيشي نجري جير Akibata ma xeyr bigarin. آمين إن شاء الله جيجنا محمية بيروز بهوال از بيجم كرم كن شكاني كالحوشة امان 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 ایشو چیکانی کن حوشم چه دردکی چه کلکی به درمانو قلنچل بو من حشت دا امان 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 ایشو قلنچل بو من حشت دا چه کلکی چه دردکی به درمانو من خواستی بو با ویندا امان 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 ایشا من خواستی بو با ویندا چه دردکی چه کلکی به درمانو قلنچل بو من حشتدا امان 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 ایشا قلنچل بو من حشتدا چه دردکی چکلکی به درمانو ساعتا خوش تنجي وهر لدنيبي ولا ونجالك خوش تكن ان شاء الله ججنا دم هي خوش تربكن Ev tamburji tambura aşık Veysel Ejber oynaki menani wî çaxî sê têlê wê hebûn
Yani ayı bixoya an wekûye. Yek parçaya, işte yek parçaya. Lvedirici em bejin sol anahtarı lvedire çekiliye. Orijinal değil mi yoksa? Orijinal. Ne avici ve tamburiyle xist bu. Ha yani bixoji. Wekî wê Ha nekirî. wekûye bu. Yani mijî got ayı bixoya gejo. Wekî ve let Merak xist kirve. görüne ki bejin dede sazı. Tambura kalika. Tabii ebere işte berem hem tavej ne kaliko pirkanım. Bu da hani bu kilaka seyda. Hiç hoş Bizim böyle bu. Google ya Seyda ve Seyda Tambura şmele kalka. işte ki meje. Tambura İnsan kalka. ta hoş başta tavji bime da bir ani nem bejin amji bir birtinin avji vaki kuşça ve xwastan dar bule müzik Tabii jene ki. ki pir baş bunumsa yani insan da maçı işip ki işte heri baş bir kez barım naj bir kiri. Çavi dilevi herden vekiri boş var. Yani astengi ne asteng dara jibo kuam tişteki baş bikin yoksa Tabii. asteng dariyem bejin. Başta çend peyama berdewam bikim gerek peyam jmirhatine ji Konya'ya Ahmet Şeyh Hoşandiye gotiye roja bixir be Ramazana bixir be maha Ramazane geleki hoş u bilezzet gotiye qandila way beri gotiye piroz be mala avaya wajib xir u bereket be inşallah. Dibece dibe Ramazane del ser ekran TRT Kurdiye ma geleki tişte hoş guhdari kirin hem spas dikin hem jî spas dikin ku me guhdari kir ve me temaşa kir saata o hoş inşallah. Almanya Aras Bekşandiye gotiye roj baş şuwere qandilawê do pîroz ve awajî pîroz ve inşallah mübarek ve ew jî dibêje ji bo bernameyê û mêvanê te ez gelek silava dişiyênim sersera serçava. Endîse peyamek dî hatiye ji rihayê hatiye silav ji merşandine sersera serçava. Navê xwe jî binivîsin ez bikaribim ser navê we biaxivim. Merheba roja bixêr bê gotiye li TRT Kurdî her tim em temaşe dikin. Hem müzikê we xweşin hem jî gotinê ku Seyda dibêjin em guhdarî dikin gotiye mala we hemiyan ava bi rastî em jî kêfxweş dibin demaz peyamê we dixwînim. Wekû niba me ne me got yekîtî bi hevrebûn tiştekî xweş e di bernameyê de em jî vê yekê hîs dikin ez bêjim. Dîsa ez ê berî xwe bidim peyaman helbet müzika we re jî peyam hatine îro ez bar millet hêj razaye do millet bi îbadet derbas kiriye ji ber wê yekê heya dereng gelekî em bêjin millet daa dikirin. Asas ve imanı. Kırkara bağıl bu yaş çuma Hacı Bayram Veli'ye yani insan hemil vurgun. Brastici ev yekiti carek edi lüve dere midit yani milleti mahme ibadeti xwe em bêjin rojiya xwe heta jwantê xweş derbas dikin. Bele. Ne sema mısın? Roji şu Roji em bejin aydi yursa vakti ku em bejin ligunda veke Seyda got pişti ku herkes diço ba mala hev vakti ku xelas bu em bejin ligund di camer se camer dinav hevda ji gundiya tava awtkirin em bejin alokek dibirne ji boyi qarakori ji boyi askera di awji guna kunj ayda vaji duri dayku babi xwebûn ne Arı sema. dur dayku Alok şi xweş Seyda. Carna alok birin zind birin Xweseri pir jê hez dikin ez bawerim û bulgura wa jî bi meşhûr eş xwe em bêjin savara wa li berê çê dikin. يكو بدون الوكيشن Xwarina Eidê ji ber wê tabii meseleyên Eidê دي xweş ساعات دك بس ما تشتغل مروك em besa Eidê dikin hêsê rojmane kam çapin iftarê de belkî êku li me guhdarî dikin ji xwe re xwarinekê çêkin em çi bêjin alokên qoserê jî meşhûrin em bêjin belê Sêda wê de em behsa li mêja Eidê bikin li mêja Eidê çawa ye û Qur'an de ku de derbas dibe dixwazin bas. بل لما جاء عيدي بانا قرا مذهبا فرق سيدا بيدبيتي يعني سيدا جد فلا يعني Hakeme kemasiye got مذهب جديد نانا هم دين حقا لا لا حق يعني مثلا تدي سيدا بيكون هاب قدريا ما تكن تماشا انا ما سركراني ترى كردي زافي شافعي ناس غلام مش Aliye heremi betir Şafii بيت شافعي كش بهي انا قريب طبعا انا قرا مذهب او كتبه مثلا لما جاء عيدي فرقيه دار ده مثلا li gor meseba cuda بالي انا قرا مذهب امام حنيفي واجبه مثلا لك يعني بتشلمي شوك لما جاء جمعيه فرضتي فرض واجب نسكيها يعني زي ده رمضان او كتنا قال لك او بتشن يعني مثلا ايه مذهب امام الشافعي ده سنته يعني لما جاء عيدي يعني وقت ايه كل مذهب امام حنيفي بوقت كل ما جاء عيدي هناك بيقولنا كارد بقى مش واجبه بله ايه امام الشافعي انا اقول بكون شافعي بن مثلا لما جاء عيدي هناك جوي خير محروم دبن اوقص طب في غنبري عليه الصلاه والسلام دوام لك مثلا مسر في قاسي قال لك مروس استاينك يا yani dibe em herin meşa مثلا انا اقول مذهب في السنه اللي مجا عيدي ومشترى بيجم سستاي بكن لكن قال لك تشيك صار لكن شو مثلا قال ما هناك ابي مالدار جيت دي مالدار بجي بلا
وقت عيدا قربان تدي قربان شارجت كن يا وقت كنت برسم كنت تشمع وتشارج نكريه تدي البامه إذا حرز ما فرضنا شافية ده تشتكوا صحيح سيدا بونشي بلكي زانن ده تبي عمري خو جارك قربان خو بدن بس لحنا في هر صال ده أما إيوان واجبه شاكو ما قوي شو اللي مجا أيدي واجبه قربان جي واجبه يا سستيا وانا شافي قال لك دفي أويدا تشينا بات ام شافي بتشكي خوج لما يجي ام خصص لما يجي ده جي ام دبي ده سنة السر منافع السر منافع ام فرزة تاني دكنو ديشن جبو تشد بجم çünkü rehberi me devi avi keda peygamber me aleyhisselatü vesselam tişko peygamber aleyhisselatü vesselam kiriye gelek emji ümmet avine mutabaate bikin gelek emji bikin yani gedevrdam sistayı çenekin yani jbeli qasi nimeja aydi gelek em ihmal nekin çünkü vakti kutçina nimeja aydi dedi hamitena araki behavra nimeştkin behavra tekviş zaten tamavi lezzetaviş ve devrdaya tabii şaku magud dedi ligeri meji elhamdülillah heye nekutine sistaya heneki insana çede çava sermavac mesela nimeja iğne tedi avkutkin ser herkesi farza لمجا إيني الرجاء جمعي تدي هركز ده شيء جبرش ترسكي زيها حتى بانا قرا قولة كده جاء إنسان كوسي جماعة الناس ناشا جمعي مثلا أو كويجي بطالت بنسي كعبة جبري قاسي بترس بأوك دتشن أما إيه أيدي إهمال كن أدبجم يعني ده صار ده دجارة لمجا أيدي هي نوصل هذا جماعة هر حفتية قال لك مرو إيماننا كمرو بشل مجا أيدي دو مرو الكلك لمجدك وبشتي لمجا أيدي جي تديك مرو أيدها في بيروزك وبهفر أوتك وتشتكي زاف خوشة يعني ملت دقيجة هاف هبدو بيجي نفسها سر لمجا أيدي ونيش بيجن سيدا دي سيدا معنا تعصب مذهبا نجائزة مثلا زمان كي دياربكري تدي دو حب هبون مدرسة جامعة يكي جو از شما دياربكري جو دچم نمیشه کو مذاکره یک دبر دا دگرت کو موت چمات های جماعت دنگ جماعت ته دنگ امام ته چما او نوک ته اقتدا نوک کو او منه او خلقه منه تمام راست ما مست شاشيه كوسه هي هناك شافي دبي مثلا تينا باجار بدي دجل لميجا إيني ده ناكن دبي أو يا حنفية لجور ما ناكن تشتكوا فرق كوسه هي براس تيجي أصلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام ويا ببینه ما تكبير دكه يا هنش مسلمان يعني مذهب دين نيا مذهب إنسان كل الدينة تشكي يعني درخين الناس بك اجتهاد بك أو ناوي مذهبه يعني جاران إصابتك جاران ناك أما دين يكا الحمد لله أو رابو أنا الدياربكر هركس هركس مدكن والله قلت البتلسجي هنا تشتكي هاي أملي كي ساكن نال بتلسجي نه ورا چند سالم بريا فينا demek beri hediye sadece Diyarbakır'a bu ev Allah Allah evci jar عولز دبيسم نانا جامعة حنيفية إيه شافعية هيك وجه ناقصنا هيك الحمد لله يعني قريب دو حب جامعات داتا كيرن يقي جهف جدايا ويتشبو يعني السيدة ده معاملة ديرن او الشافعية ده تدي مثلا تكبير وقت تين الله اكبر تدس خرات كده حنيفية ده راناكن مثلا نافلة بكجر مثلا الشافعية ده تحياتي ده تدي تليا يوم بيوي راسته مثلا هناك تدي تليون تقول بعضنا تقول حركة دندس مثلا الحمد لله يديش بيري قاسي يخصني يعني مثلا جبو جناجي تدي شافعية ده دبي بيغور لميج نابي حنفي بيغور لميج تكن مثلا يعني فرق نوصل بتيجي جدا هنالي حتى لما جاء إنك أوقاس ملت لباي هفناكي أبجي تشتكي إيه حنفية ده شاشتي هي حنفية جي بيغورات شنابه والله سيدا عودكن لا عودكن عودكن أيدي أمان صار شنابه يعني أزمارم تماشى ما بيجن قالك إيه حنفية في بيجن هذا إيه حنفية ده كشبو خاطري بيكون حنفية بين قدرة ما تكون كشبو بزمن بس إيه جنا كود بيجن أورات صادجة دست حتى الفر واشتبجن ريوان نعورته مثلا يعني نكب عورته تمام بدنه عورته جبري قاسي يعني وقتی کو پیوان تازی بنجی چنابم نخواستم دی ایرو دا تولید نسری وان گرتی اما ذکر او دبا حرام يعني ندرس او عورته يعني جبري قاسي اما دي شافعيه دا جي ازبي بيجم دي شافعيه دا تمام بدن عورته يعني كان سيده يعني شافعي
Ay geleki giringiye dedine mesela gore ya tişta dedi nav cihazı bu kadar hemen goreli meji çetkıs. Ne olsa Yani ملكي ملكي واجهني روجك goya da qay bu çima o qazi goreli meji wan hazırdık. Yani tele goreli meji hawjana ego kaçama mevane wanten be goreli meji na be mu tamamen mesar çava. Cihazı bu kadar cihat Yani gore. تعصب مذهب ne caize ha. تعصب gerek merineke. Dine me yeka İmam Şafii Şafiye düğün demişti be, Hanefi düğün demişti be, Maliki düğün demişti be. Mara ayrı bir kafa ne dürüste caiz ne ya. Yani de be em xojleme jaqol ser hence de kevsa buçuk ne hele. Nasıl? Yani kubzan be mesela dedi Kur'an gele ki bana göre ev ki bir xwendin ya Kur'an kaideyi bir xwendin eğer ki bana göre ne xwine بزن به مثلا کو خلالی مثلا ضرر کمنه ولی میشه دکاره مثلا متابعت یوینه که مثلا سر مثلا فاتحه دادی کو بزالین دخوینن مثلا زالین معنی قرآن قرات که Zalin. مثلا ضالين مثلا كنت بيجي يا ربي تمينه جاني جوانك كنت شنو دلالتي وكي يعني كافر حرف وكي مشكل شيء معناه حرفك جمهورين. معناه يخلك عربي زاف خاصة جبيلي قاسم مثلا ديالهم كي كو إمام به ها حنيفي ها شافعي ها حنبلي ها مالكي فرق نينا يعني دفردا وقت كنت بظن مثلا أو وانا قرا أوكي ناخوينا لما يجي ناخوينا تذكري مثلا نشي متابعتي وينا كي بيو المجنكي اما كنت بظن مثلا فاتحه دروس بخوينا بانا قرا قاعده قران مثلا كو شو پیغمبر مسلم خوانديه شو كو ايرو دا مثلا تي خواندن بيواي كو بخوينا مرد كاره تابعي به مثلا وقت غلطي تاتنا به Rivayet dibi talebe ki İmam Hatip'e بله Hoca Kur'an'ı yeki digu vela zalin yeki digu vela dalin. İza roja imtihane talebe gu vela avek dibi vela zalin az tabi'i bibim az vela zalin. Eğer ki hoca ku to vela dalin az vakavi bibişim. Uçunları her düşül verin. Her du sayıda İza jür. gu Fatiha bkhuna ku vela dalin. Her du ji gotin. قلت دلي واحد دقوا جنايله Dili her diyan jinayne. استيقظ رازي به اجي خوش Jini pek hoş. Seyda ev mesela destime ji geleki giringe ka em gelek jara da person le ev pers gelek jara ji te merak kirin. Dedi Şafii ve Hanefi destime ji de hev cuda dibin. Em Şafii destime u zilam de bikevi xara de destime jama خوين خرانه که حنفی آجی دما خوين وری خراد به دستوال هب که خرانه به شغل سر به روایت که دبی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گل نظام گل چکری تشتکری خوینج دستوی هاتیه به دستلمج بویه خانم آوی چیه دستوی گری دایه لسر وی که دستلمج خود تازه کری امام حنفی گوتیه خوین هات جبر وی که امام شافعی گوتیه نه خانم آوی دستوی پیچایه جبر وی که اما وی مسئله چاوچاره سر وی مسئله يعني تدي جنو مرد زوجين زحمت دبي او دبي تدسمي جامع خرق للسيرفي بيف دتشن انا دا اوي دا حجه دا عمره دا دبي ام شين صار مذهب حنفي يعني مذهب ندينا مذهب او تشكل الدينه تزانينه مرك تزانينه ها او مذهبه اما الدين يكا مثلا امام الشافعي رحمه الله عليه ته بغداد تر قبر ابو حنيفه زيارت كل مسجد ويا نمج اسبه او ناخونه قنوت ناخونه امام الشافعي ابي مذهب امام الشافعي ده دي قنوت هيا نمج اسبه قنوت ناخونه نمج شنده برسين يا امام بوتاچما يرو قنوت ناخن والله ابو حنيفه کو مقبره بالورا گو مسایغی ورا کر مسایغی ورا کر گو بی گوته قانون تنه گو متنه تنه ایرو ناخن يعني او قصد حرمتي هافدر رات کر او ذكر يعني تعصب مذهب نجائزه نجائزه ام مسلمان ريفتشونه يعني مذهب معنا ريفتشونه يعني شيء ببابه زمانی که مکه مکرمه المدینه منوره بلا özellikle Mekke-i Mükerreme 4 makam hevin. Yani 7 sal bariya fiha. 4 makam. Makamı Hanbeli bi ayrı demiş dikirin. Makamı Şafii bi ayrı dikirin. Makamı
Hanefi, Maliki ayrı dikirin. Abdülaziz İbn Suud'un Bas. işte babası Abdülaziz hatku ya Xwedê bitirsin. Ew bu emir eve dere bu ana peygamber mebüyne em ha ayrı demiş dikin. Emre büyün ve çar din icat kirin. Ve çar din icat kirin. Dina Xwedê ka gişlen iktida peygamber dikirin. Guvana gan rakın. Gişte rakırın elhamdülillah. Kijan imam Şafii dibe, Maliki dibe, Hanbeli dibe, Hanefi dibe. Kijan bir imam ve Mescid-i Haram'e gişte duvuna nimiş bikin. Elhamdülillah bir şey Rabu. Yani millet abedikin yanlış düşünmüştükin din Le seyda disaji dedi tişte ku sahaya em insan piçeki her tiştil gori xwe ayar dikin em be îro kefam ji verê te ez xwe bi vê dikim sebes wek dîtkim wisa jî nabe ne tu îro wek Henefiyan bike em bêjin mesela Qur'anê mesela Qurbanê tu wek Şafiiyan bike yani ev yek dibe grubuna hareketteki caravi ama diye em bebêjin mesela Kattangayı ya alim kişi avha gutiya. Azı guravi hareket bikim. Mesela İmam Abu Yusuf rahimallah roja cum'e dedi talebe Abu Hanife'ye ev jivakavi alime. Şun nimişa cum'e kirin şunda yeki go ya imam go wala go ma sa'kriya de qurna eya da hamame da mişk derketiya. Yani bir pis kiriya. Derketiya Abu Yusuf ko dugora برای ما امام شافعی دا کو آف قلتین یعنی 15 تنکه آف 15 تنکه آبی برای قلتین دبی گول قلتین زیاده تره و توش نبگو امشی سر مسابقه من می راست دبی حتی آبا قلتین به حرام نبی نفسه سیدا اتشتکو سهی اما حنفی دا درک ده زیرا دا اوها yani 100 zira ha. Var ne pis de be. Yani tiştên zehmet de bejin her timna li gor keyfena li tiştekî konkret tengasiye de hûn karin li gor îmam edîjî hûn îşê xwe hal bikin wisa em wisa bêjin. Valla az ve mesele de pir rahatım. Elhamdülillah. Ve pir jî xêr le diye yani. Eyvallah ve ava bêjin ve demê em berê xwe bidine hikmet tunç û hevalê nî bilaj me ra stranekê bêjin em wan guhdarî kirin. Evci mamusteye, mamusta müzikiye, kula hatı vedire ketene. Bu Kurdi zane yan? Kurdi bir çeki zane. Dedi kulu jî Kurd zahfen hatta hevalime gelek cara diçin nur bernameyan jî dikin. Gerekli ediren, rovemecli ediren. Rasta em slavê xwe ji wan re dişênin bi xêr hatiye ser davet hatiye. Mamuste müzikiye, hevalê jî ew jî mamuste ritmaye. Ya arbana. Ew jî gerek xweş dê xweş xwe dî manas dikin. Eji el mektebekî mamusta sazê dikim. Ev hevalê me jî mamusta tambureye. Ali Ekber Ergün. Tambur var Ali. Ali Ekber Ergün edî navdar herkes wî nas dike diçe daweta wisa sezona daweta dest pê kirin wisa. Ev helbest jî gotinê wê Abdülhakim منو عبدالحکیم من پاور نویست. ادیتوری ما. ادیتوری منی هجا عبدالحکیم گلکی قهرمان دکشینه مالاویا و خودش راضی به گلکی بمره مجول دبی فقیرو. ویجی حوالی می رجب شی یونتمنی میجی. در هنری من اوجی. من أبي حمية قلت هفالي ديو خو بغي دينن أجبو حمي هفالي خوي رجيه يك بيك نابي وناي بيرامون ببورن لي مالا وحمية نابا ونقلكي قحرامة دكشين براستي سباستك مجبوه دوان روجانده بتشكي زحمتي يمددنا وما عفوبك كرمك چند سال هویت دلالمین هوالمین غزالمین افدل بکلو غم دلالمین هوالمین غزالمین وقت مزگینیت وره
جاوز وزانت خملة دلالة من هبالة من شيرنا من وررون يا چاورش تو تیرو شارو شگش تو دلالا دلای وره باش بای وررون يا چاورش تو تیرو شارو شگش تو دلالا دلای وره باش بای عمري من البندات تشو دلالا من هوالا من خزالا من شابريان تذكر بودلالا من هوالا من غزالا قابا بنا تستينم شين بتوزانو برو دلالا من هوالا من غزالا من وررون يا چاورش تو تیرو شارو شگش تو دلالا دلای وره باش بای وررون يا چاورش تو تیرو شارو شگش تو دلالا دلای وره باش بای وررون يا چاورش تو تیرو شارو شگش تو دلالا دلای وره باش بای وره باش بای ساعتا خوش مالا آوا همه ماموستجی حقی کار خود دنم بیشن مالا آوا دسته و صعبه دنگی و هر لدنیا بی ماموستا سید از بیشم ججن کنگی دست بید که و کنگی خلاص بیعید ججن چاکو مگود روژا اوکی پشتیل میجا مغربی دست بید که روژا عرفه؟ بله عرفه کم دویشن یا بالمیجا عیدی یعنی با آنها گوره اوکی ماه رمضان روژه که روژه عیدی اما ای قربان کن بجن ایام التشریق کد بجن تیدی که الله اکبر الله اکبر اکدکن یا بله راسته چهار روژه یعنی عید قربانی دا عید رمضان و روژه که؟ روژه که سی روژه ما سیدا نه سی روژه سی روژه اما اکدکن یعنی با آنها گوره اوکی یعنی بله گوری اسلام روژه که مثلا روژه دوم بکنن مثلا روژی بگیرن مثلا روژه اول امریکا رو بگیرن بله با آنها گوره اوکی تیدی با گو آنها گوره اسلامیه تو آنها گوره عددی بوده تیم گوده نه نه مقول گوری اسلام پرسیلی گو آنها گوره اسلامی آنها گوره اسلامی روژه اوکی عید ماه رمضان روژه که اما ای عید قربان چهار روزه یعنی بیا دست بید که چاکو مگود اوی که مثلا نها تدی عید فطری کم دبیشین یا دو حب بچه‌هایی میگود اوکی آردا خبردان کتی یک کم میگود فطره یکی تی کم صدقه کم دادن یا فطر کم چاو کم ببیشین یعنی قاس خوا تدی چاو تیم مرو عربی کی قاس خوا ویچید که جبوچ قاس خوا عربی جبوچ چیزید که امینتیه جبو خاطر تشکی به سر عربی نوسا وقتی تشکی به سر عربی مروی به تعمیر کتدی یک پری که زیاده ناده قاس بود چیزی که دو سال خود طالب فطری او کی چیکیه میگه فطر يعني ذات شيء مهمه جاء اجباري في قاصد بجن تدي فطر او كي بقيمته تدي صدوسي شكر او كي ايصال ديانه جاء بجن جاء صنع باش بعد بجن ابي كم مالدار من كيف هون جوان وار جو حس دكن بلا زياده بزن قاص بدون جوان باشه قاص قاص زياده به قاص زياده بركته او قاص زياده جاء بكو زياده جو حس دكن قالك يعني زيادة فردا أوك بكن بدني مثلا من شخص من از بي أوي من أوكية يعني كي تشجع وري نكو بيجي هريكم خل بيا هريكم صدوسة نه كنت بيجي مثلا يكروش جاء بيجي فرض يعني ها يعني كان مجبورة بتاعي مثلا فطر مثلا أبيكو زيادة درما يتنبأكو محتاج به يكي وصل مثلا قلت يا رسول الله قلت يكي إنسان يكي زاف زيادة محتاجة و يعني بكار بوي قيمته بدايكي قلت يا بلا بدا خو يعني يعني الا كي داينا وهي يعني ها داينا يعني ديالم كي روجا عرفيجي ديالم هات دنيا زاروك يعني ايوي بلاتي قلت كيف
تشتكي جالكي مهمة يعني أصلا هنا كي في نظر شاكم من يعني تعبيرها بقاس خده يعني أوي صار كي تمام بلان مصيبة ده أو كرن بري كرن مثلا محافظة كرن جي بري قاسي أبي كو إجا فرضيتيا ويجي بيشتري وقت كو بانجا مغرب كنت كمل عرفت بجن ويشا دسبت كي حتى المجاعيده يعني ديو أريد بي يعني مثلا أبي كو بخازة سري مهارة مثلا داشت كاره مثلا كي خب ده يعني حتى كان جيد كارم بدن حتى المجاعيده حتى المجاعيده دبي بدن بله يعني فرضيتيا في فطري المجا مغرب دسبت كي يعني إيدي يعني ديو أريد يعني كم يعني سريوي حتى تشاغي حتى المجاعيده ديو أريد قال لك أبي كو قال لك فطري خب بيجي مام أبي كنا دابن أبي كنا دابن جو خدي قبول كي يعني مجبیر بکنی مزنه مجبیر نکن شوید ناس دادن يعني مقرا جو تأوكا خدا ها ديو بابي مجبير ناكن والله راست انا اجيب يعني مثلا تمام زاركو ايش برسم ديمك دي باب صام بابي مش المتقرات بقى كم امانه تجبير نكت شغل مقولنا يعني نا خاصم يعني ام خبب في صادوسي خواندنا وكرن مثلا يعني دستي وري بيت منو تخش خو حستك مثلا تجي اردبه قاس بدنيه قيمه ددنا خونا قيمه مرو بدا خو تمرو قيمه تجي مثلا بدا فقط طبعا هم دفر داجي تسكي جرك ميت بقى لي كاريا فقير فقراء مرو دفر يعني واند بينا نخاصم رجع ايدي مثلا تدي وقتكم دوان بفي خارنا وخارنا احتياجي خود مثلا وقت بينن تدي اوجي بخواشيتي بشايد كبنا يعيدي يعني تسكي جركي مهمه بيبي قاسي ابي كنا دابن فرضيتيوي كوچاوك مغبو انا غرديني لمجا مغربي دسبيت كي حتى لمجا عيدي قال لك بيداين السيده امي مثلا مجبير كر ورجع عيدي هاتا بيرام خذي معفو بك مروج كار جاجي بدا دبا يعني هنجي جيب بدي لي وكبرينا دبا وكبرينا نا دي ساجي بدن يعني دانت باوكا شاوك انسانك مثلا تيجي دلوقتي خذ مرود المج بك وبشير قصب كشويه يا وقت هلبت حقه نوكا يعني يا سيدة از بيجي ببرسم آلية فترة ده بتشكي امسر بمسألة سكرينة مثلا المالي زاروكي كود خبت اللي نزوجينا دبي او بدن ام بابي وام بدي يعني هنا وقت مثلا بجني بلوغ شاغي كود بجني ما وقت بالغ مثلا ارجانك كود بجني مثلا دلوقتي وقت او يعني باب نم مجبوره يعني فيكي قلنا شغلي ام بيجن إشي قلنا شغلة طبيعي يستلزم باب ده ذاتا يعني باب دبي إلا كده يعني اللي ده ما بشغل برها بيت في وبدي بله يعني سبي فرضه يعني هواتي مثلا انا اقول مثلا امام الشافعي يعني في ذات شيء صوتنا مثلا بيجي سرمال كيبه تدي ايفر رئيسي كنت بجن يا او كي بس تمام احتياجي بو خاطر كود بينا فطري تمام اجي هيك نافرسه او حميده ده اما انا اقول مثلا امام الشافعي قال لك جوان وكاله السنه بلا انا كنت وكاله يا خد دي كويس فطري تبدن يجبوا كي جاني يجبوا نبي كنت بجن ما يقول يعني بلوغ اي بالغ بن يعني مثلا بالغ موجي مثلا تدي بانا اقول اي قيزان نصار واشترج اي ظلام او شيء 15 صار يعني ولا حصل بفيوي اجيب كنت في او كذا بن دي ياشي دابن دي عمري دابن قال لك تشبكه او بدا يعني قال لك بدي او بدا مثلا باب ندا مثلا باب في او كنابه يعني مثلا قلنا كرنابه اما كوبيتشوك باب ندا باب مسؤوليه فردا باب يقول بابي متشتكش ببرسيبو اجي جوا ببرسي مهدمه لما قاري اقول كان فتره خوش بيرنا كان قلت تمام يا بوزي بنقي بشير مش فلان كسره دبي موصى دبي تخش بكي مثلا ايباني راسه يعني سيده تشتغل يعني انا اقول نظام بكي اختياري ما بيتر زانه مثلا انا اقول مذهبي امام الشافعي وحنيفه برضه فرقيتي تده هي يعني دبي قوت يعني مثلا اللي هذا بجانب خشت كان راسته بري جرم ده هاتاين دبردا تشو دبردا راحتيك مثلا انا اقول مذهبي امام حنيفه بريه دفيدا امام اعظم امام حنيفه دبردا تقليد كن دبردا تشتكي يعني اكتنا يعني شاشيتنا شويه في زماني نفس السيده بكي بيتر زانه سيده يما جبركو جنم بري تشتكي بقيمة بو خارنا ملته أبو خارنا ملته أبو إيرو جنم زحمته نفسه سيدا إيرو الباشارة كي أما بالأنقرة كسكي كيلو جنم هاني قرا إيرو ويا تقدير بك
بگوره 1000 سالی برای بله. يعني دبي شبكي هذا كذا قيمة ترى دبي الجور روجي يعني نوسا بله. إيرو تجنم كيلو جنم جمرة بين ناس كارم ببم عاش ناس كارم بكلينم ناس كارم بقم إذا نوسا جبالي قاسي خوش تكن جب أم خوش مثلا تكن خوش كن حد بقولای بی اما نقل تازه تكن يعني أنت خوش كن أو يعني إدي عاشنا معنا ما بينا دي كده اشنا اذا جبال في قاسي مرو قبل تركوا جوج يونر راح تلغي لك كان مذهب امام حنيفي في تقليد يمكن فرد كرم بتن إيه راسته مثلا ایرو سبب ایواره مصرف خورنا مره چه قصه دی روی 2 جارن 3 جارن نه yani نیورو تفتن نه سبب ایواره يا مريم مسكر يا مثلا yani vasat evine orta evine çiğ sebe belki به هفته هشته من پیدا رد که ایوارشی var dedi دیانت شد به صد والله سيدة في زماني أزدبم أفجي كيما يا سيدا ان كيما يعني يعني بنياوي تشينابه نه tabii فيها توقع زيادة بونه تي قاس بدنيه تي جبون خاطر محافظه بدنيه انسانيه يا مرو قاس بدا وقباشه ليه سيدة مثلا تربده. تدين بحث زمان دكن أم دبي زماني جينم بقيمة بو إيروجي بره ليه أف بره 130 ليرة تمام ديانته وسا ديار كريه ليه 130 ليرة 2 دانا إنسان كتير دكه لجوروه يعني نه هندكه انا ولا فهم نکردی يعني دبيجي كي صدوسي دبيجي يعني تيرا دو دانات كي يعني دو دانات كي صبا ونيرو yani ايفاري yani ortalama dike yani مرهر abi lokante nake ama خانی خودم مر سيد يعني بمتوازيتي تشي يعني تشتكي وسا إدارة انا بنانو بيفازي درباز دبت بيجي لا سيدا هر yani نان شیرانتی شو گوش گوش بد چلا بد جوز تشي يعني موسى بيجن إنسانك جدل يخوا تشدر بس بإيرو دلي ودي تشي وندي تشي دخون بوي شكلي بفكرن أري راسة ديانة سدو سهل ديار كريه قوتي هريكم أوقات يعني لجور خو بفكرن كسك وندي تشن دلي ودي تشي وندي دخون هريكم لجور ويبدن ايش باش بريو قاصد بيجي مثلا يعني في بلا بروني خاباندن يعني سدو سيان كلك بروني خاباندن çok وجيقوت يرو مثلا صبت دي كان تشيت هي مثلا وقت مروي يعني هركز يقول قوات اخو طبي كسر يعني دبنيا فيدا تشينابه يعني قدجيني ازغاري راسا دبنيا فيدا تشينابه سادوسيان كمتر تشينابه اما زيادتر قابدي او فايده وهي بدن انسان رجيه جا نقاسم مرود فردا سستايت سكن نخوش يعني ام بيجن ام هر جهات تشتغل هاي شو قاها بالنفس سيدة هانم ایر مساعدت هبه مسئله که پر مهم هيا كرم بك اگر اذنا و هبه يعني لا اذنا ما هي كرم كسيدة خود تعالى القرآن ده قوتيه يوسف سورة البيجم هرالده صد شش آياته يعني رقم آياته استعوذ بالله اویا پر مهمه و یاراما و برندارما کورا دریجه ام خبرما الوی برندار قط نیا المزاد که نه واعظ بحث که نه مفتی بحث که خوجه خود تنزیه دکم نه خوجه بحث که شرک توحید انا دو قرآن ده بیجه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون شقاس مرفك يعني كذبين أم مؤمنين إلا شرك تف إيمان خادكن يعني شرك قوشمش دكن ور إيمان دكن زتان شرك جي أبيك طالب خدية طالب جنتية وانا شرك قوشمش كرن يعني قوران شیش خورمش نکردن او کافر بین او اینانسız بین مسلمانان شما شرک چکرن مقصد که به زودا و خدیگه ثواب و پر ببه در رند yanlış da çün icare katın şirk mesela Mekke mükerreme او müşrikana dinavana havu yani beyt-i khodi tavaf dikirin ondan sonra gora wana ibadet wana havu ama خدای تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم شان گو او yanlış دکن و پیغمبر گو هن yanlış دکنه گو ام قوم ابراهیم علیه السلام گو ام چر yanlış دکن خدای گو ابراهیم مشرک نبی اری قوم او بین او مشرک نبی اما هم پاش ابراهیم را مشرک بین گو پیغمبر گو
İn kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah. Gerçekten hündübejin am xode per haz dikin, am xode dixwazin herin cenneti, am ager bir ditirsin, eğer niyeta ve av tabi'e mi bibin ki xode jil ve haz bikiku. İcar yani vi şirka ave kuduvten Müslüman wana hortamış kirin. Di zamanı ma da ji avhana. Mesela misali ki benim. Merik Müslümana dine tişteki la be xoda gire dedi mavi boncuk am devejin ya mavi boncuk. Nazarı, Bu nazarı. nazarı Bu ne? nazarı. Evet, çavin Bu, bu nazarı. Peki ta çima valvara girtiya? Dibi Bu vakta nazarı bara bak. var ki nazar var. Emu ki nazar hat yani ve boncuğa ave nazara gire bişine. Kaniya günah. Öyleyse la ve xo qizaha teslim xade bike. Bi xode te muhafaza bike. Te muhafaza bike. Hem abi mesela şoförün bir şey arabada cami arabada yine nazar boncuğu asmış kirna. Megu buraya mı taze megu var nazar var bala musibet var ki bu azel ve araba khinim azel bina da ardekim megu vi nazara ve boncuğu ve balaya geri bişini günah. Çımata vina berdad keda aleyhissalatu vesselam gutiya men allaka fakat aşraka ki medet ki tişteki bu xazı vina asmış bike duvarandaki zariye xadiki ya xud bekçadiki dedi haşa ser hayvanek mürini dinil ser bahçan avdikin tahmiş vandikin demek nazar ne ya bu مقول سيدا أنت كارب بس كيف خفيف كان بس هتجا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تدي في غمر حديثة وهي أساسا دفردا نية نوى سيدا يعني أجر بيجي دفردا نية كذا دور سيدا نية وي أجر كوبيجي أف تمام بلا مصيبات بدأ فيك وتبشك Yani bağırıya xabuya beni ne? İnsanı men ne bir abi takmış öktüken zolam. Çünkü tedi hani kene tedi vakti kuzaruk tedi çetmin öktav çeyrek Rıbık evet burada dani tedi mesela ev kudubin ben nazara halke bila tedi ev buk tedi öktiken şey ramdullah hani gayet ra tedi nazar mana okey çave. Bu hatırı da bir çave tedi zeyde mesela randaya oyna bine ökavine bine Balayı bir keve servi. Balayı bir keve servi. Bu hatırı balayı balayı keve servi ya. Jiberi yok kasi ko okle duyda zarar tını seyda. Züyü jwara beşim. Hani niyet burada ama keve hocam karam bika niyeta müşrike de vakta peygamber ro niyeta onji hoş bu. Böyle. Çima hoş bu. Peygamber ku çima hingadkin him tapmış derandım falan işte mavi boncuğa nizam çiye bu çima ardıkin وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يا محمد كل سوي فانا فان بوتاخرة دوتن أوليانا إلها وانا مريم مزنن وشيخ مشايخن و فانا جبوك ما خديج هنا مثلا نيتخو خوشن جبوك ما خديج هنا قو أم جبروي قصي إبادتكن أوي سبه كمرن الدست ما بقر برجام خدي وارجو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى پیغمبر گو نا و شرکه و حرامه گو هل سر و اینانجا بمرن ابدیاً هل ناو آگر خلاص نابر Seyda ona ibadet kira jela. Seyda İşte ibadet. Ev ibadet nakin. Hocam. Aslında bu hatırı kuçaf yani şaşiti çebe ha. Seyda dvrda Ma'na şaşitiye dvrda. belki mesela bahsa ve bakın gotuna ve dvrda rastır. Kevit ediyem diçine ber şeyh müşayh hem daha dikin. Millet diçe de ya Rabbi yani filan kes. Duyda تزاروك كي بدي من نزانم اشتت مالك بدي مت نزات شو بدي يعني مش خدير ناكن ام جوي اولياء ورا او بلكي الشرك بي ama duyda şaşiti ke. Seyda duyda niyet millet ne نهاد غاية هاد فردا بس أزكى ما دوري نها أزغلام de inancı da niyet paran na. أزغلام فردا ibadet ederekte de inancı da niyet tünne. أزغلام تدي الميز نيت نابر وجبين تعالى دبل جور نيتي نيت إنما الأعمال بالنيات تدويج أعمال
ناويش إنما الاعتقاد بالنيات اعتقاد بالنيتين اما مثلا سيدة ازبي بيجي عملها عملها تشكي رن دافت اورتي ها مسألة خوشك لا انا مثلا خوشك دافت اورتي نوها بخست أنا مجال خوش يا بقول سيدة دفردا مثلا انسان که وقتی گذشته تدی گفت میام وقت زیارت کی تدی جبر چدچن یعنی حاشا ثم حاشا نکو یعنی دوردا خودی بیر دکن اگر حاشا ثم حاشا دوردا بیر کنه خودی به ذاتن دبه شرک ذاتن گناه کی مزنه غایه دوردا دبه کی اف انسان ها دوستی خودیه دبا خودی مقبوله تقوی خودت آلا جه حس کریه دوستی خودیه ام دچنه لوی خودت آلا مبدا خاطری تدی یعنی دوردا رفرانس ليه سيدة تشتكوا ساتونه هي دوردا بدك دوردا از پیو ها ببرم چه ماتزانه رفرانس اما بدك دمك ام جبيرتك مثلا تشتك دبي ام دبي الشيخ عبد القادر ولا بهوارم ام نبجن يا ربي ولا بهوارم نفسه ام خو جبيرتك نانا دوردا حاشا ثم حاشا خودي الا ki هي yani دوردا herhangi sıkıntıya kinine yani ya كم بيجي يا شعب قادر جيلاني حاشا ثم حاشا هركم دفدا خدي بيرتكينه جبو خاطري دوستي خدي كجبو ريفرنس او زعما تشما ريفرنس او قدكي دفدا ما دفدا ريفرنس مثلا دوستي خدي واشترى بيجم اف زياره وكان ريفرنس ام دفدا عملين وجام امشون حاجه بله امشون قبر ابو حنيفه يجي كمان وهاب ينك يا سيدة اسخازم مشارف يمكن ناحش امشورجي شون سيدة مشارف القادر الجيلاني رحمه الله امشون مش القدر شيخ ورا قوتن مگو امان هنت تشتیل بنا نخوزن امش قولن خودی گوتل مبخوزن دعا مرا بکن باشقا دعا کسی را نکن مره کافه شیرکی نه نيسا مقامي دركاتن من مذاكر تشتاند نفيسن تافيجنا قبر عبد القادر الجيلاني وقو فاتشي من شركن والله قام ديلكشة ددني مو ديلكشة شيء والله قو اشتا قيزاما قو اشتا قيزاما قو ناسا وشي قو مديلكشة ده اشتا بجيبه بزوجي قو لاوه مچوي عسكري مديلكشة ده اشتا بالراحتي وره فلان امو انا عبد القادر الجيلاني جي كراب سرخا كورا بويشه اراوا بخادي تنيا ام خادي والحفصنا اكيرات مشكله اوا ان شما ورد بيشن ادين جي والله سر متيشي گو اشتمو مبارك اشت سر من ديشه مگو اوتر نابشه 1000 سال سر من مريا دست مباتم ناتش از بمرم از مرم اتهین یعنی دشه چطور سرتا خوش دکم yani جغین خاده بلا فیزیکی anlamda değil yani hareket falan değil mi marul havde ianet khazı yardım da khazı ama manevi olarak خاده تعالی گوتیه قرآن دا پر هیا دبی او کسی که ای بکه جغین خاده لدارن دینا دعا بکه دبي او دبي كافر دبي ازغلم دردم ريفرنس اوكتم مثلا يعني ام بجن ما بدا خاطري فلان كس يا ربي ما بدا خاطري مثلا الشيخ عبد القادر او صاد بنا او ها مثلا يا ربي تو خاطر مسلمانان حتى عالم دبيشن بخاطر عبادتهم ببين بخاطر شخصان ما بين بخاطر النميجه بخاطر روجيه بخاطر تلاوت قرآن يعني فينا ببين قرآن بخاطر پیغمبر تدي بابي ما آدم مولود ده در باست به بابي ما آدم قلت بده خاطر پیغمبر ما يعني خاطر دور ده هي ليه ام راس باور يا خب وان كسانه انا مسابق كرم بك مثلا بيجي والذين اتخذوا من دونه اولياء او كسك غين خدي غير خودی خورا اولیاء گرتن وانا اولیاء منا وانا صاحب منا ام کتن تنگه و خودگیین ما وان گوتن ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا گوتن يا رسول الله ام بنا نمج ناكن ام عبادت ناكن ساده جبوك ما بگین خودی ام دکن این ایروجی ورده بیشن ام جبوك ما بگیشن خودی گو پیغمبر صلی الله علیه و سلم گو قل إن كنتم تحبون الله وأجر راسته هن خدي حزدكن هن خازن هارن جام خدي فاتبعوني تابع مبن
قوم شو وقت بر وانا هن اولياء دبنين اله پیغمبر ما وفات کرد سیدا پیغمبر ما رحمت کرد و اما بدك جاب يرو طبيعي كيف قرآن هيا حديث ويا قرآن هيا انسان تننا قرآن هيا حديث هيا مگو سیدا انسان جي خوجم پeki پیغمبر هر السيدة ما وكم نجبه قصيده پیغمبر ما نبج العلماء ورثه الانبياء بله مجار قال لك جرينج ام تشتي موسيقى بردوام مثلا بكن انسان كوارثي پیغمبر عليه الصلاه والسلام قال لك امرو طبيعي واجبه يعني اما تاببن ينا تاب مش ناون طابمتنا ازم طابنا حاجه خدي مثلا قال لك من نظف هناك كس بوي نيت از باورناك يعني أمثال بوي يبقى باوريه بكي هذا موسيقى كيف خنا عارش يترجم الموسيقى كجوداري كسيدة باش مجار خوش امي بردوام بكن دبه موسيقى بلا كمان بلا بتشكي سيدة بتشكي هو عاجز تنظف خست مجارش خو برنامه اوه دبه ملت هين ببي آگاهی هم بدن نوستا سيدة سيدا بحثا نظر كير وقتكو الجندة ما ترختور منوستان جندية هيك اللي تخستن اشياء تخستن جبوي نظر هيجي او مثلا هي جبوت تابل وين اخي انا جبوت دقات حاجه ناكو جبنا خدي زات المحافظه سيدة من خدي پیغمبر قلت من علق فقد اشرك كيك بدا بزلقين التشكيدار كده بزلقين لا قال سيدة النظر دبي پیغمبر جي قلت نظر اول بس نيتك ناس عمل ده نيت هي اعتقاد ده نيت نيا من علق فقد اشرك قول دي نريك يكي تشتك برا جريدويا جوفاتشيا جوفا الفرابي جو برده اینانجا ماهی که وابی نخوشی در دخینه گوان نخوشی تا زیاده که در ناخینه زیاده که یعنی گیشت نیت تبی پیغمبر ده عقیده ده نیت قبول نکریه ده عمل ده نیت هیا اوا پر مهمه ها نيتا ماشي هو كم موسيقى يا زول مو زمان امنيه تواكم نك اشتري كم دوام بك وزمان ايلات شي قال لك امرؤ نعم لنا ام مثلا خلاص نعبك بس امين قال لك اوجي نعبي عم خدش ترازي شي خدي او دك شي خدي سيدا ام موسيقى كقدر مثلا علاج ام الموسيقى قدر تدي اما اف جامير جي هاتنا الموسيقى نخ نابي ويبجن وامنا دانا خبطان دك نابا بخوي جاب كرم بك قمرك وزرومي مبلي دلال وزرومي ما كم صار من فنديما كم صار من فنديما خلام تاويرش بلك عشقك اشكا قنديما ديار يار يار ديار يار يار ديار يار يار ديار يار ديار يار يار ديار يار بيت سبرا من ناي سرزنار بلي دلال سرزنار كل الكلابة دارا كل الكلابة دارا حيفان çavereş belek ket yedesteyne yara de yar 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 de yar 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 de yar 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 de yar yar de yar 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 de yar yar bete khawka min naye أحمد روني حيرات نميرين حكيمي كرو قدت نميرين حكيمي البربان دلي مبدا
مافدانا خوددا تاوی کش تاوی بهاره گلانه مهاره آداره لسرتین گوره مافدانا خوددا ند قرج ند باره احمد لوی لو لو لوی 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 لو لوی 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 لو لوی 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 لو لوی 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 لو لوی لوی بس دایر بنی اختر بنی kumri keser zinarele delal ser zinara delala ser bizire delal ser bizire sin dergaha bajere sin dergaha bajere حيفا çavereş melek kumri keydin merek de yar 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 de yar 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 de yar 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 de yar yar de yar 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 de yar yar beyte xevgan naye ساعتها خوش دنگه هر لدنیا به دست نیوالان شی صعبه مجار خوش بولی از بپرسه که مجاری بچکیم بگهرین وقت دهانا وافقي دوی کتیش تکو ساجبی تماشاوانی ما پرسی خوش دپرسن مرحبا دبیجی روژا بخیر بی جبا درومه سفدا خانم شاندیه دبیجی کسک دکاری فطره خو بده بوکا خوی لمالی یا نه اگر که اولی میزه بکه لبرنه من ماهیت هایی دا بینی کاره بده yani demada aynı mali de ben. aynı mali da beçena bina. Sedat dedi bir fıtralı bu kedi çe ve de ama aynı mali da ben koyu da ben yani ha. başa mamustes bastık. Merhaba roja bخير be. Ayrı bet be malan ayrı bet be yani. Go cebe de be. Le dinav aynı mali de ben. Aynı mali da. Nabi. Muhammed Abdülfatah Şandiye gotiye slavaş bo seydaya dişini Ramazana ve bخير be de beji. De beji madve zakata hoji am Ramazan de beden yanına. اساسا يعني الزكاه تدي سيدات شيتر زانا هذا زكاه تدي النصاب هي تدي زماني هي وقت يكون انسان كي مالدار بتدي صار سريده ضرباز به جبو خاطري دمها رمضان كو بركته ويزدتره خيره ويزدتره تمام انسان ما دمها رمضان ده اجباري قاسي يوصى زكاه الا كي دمها رمضان ده مرو بده دي قران قاعده كساتنا يعني چجاب خواز امروز زکات کاره بده یعنی نه مجبور رمضان ده بدین yani sadece fıtır خاصی به اوکی به ماه رمضانه گره که دو ماه رمضان چاکم گویا دو ماه رمضان ده مرود کاره بده اما فرضیتیه و چاکم اقول مجا مغربي حتى مجا عيد گره که مرود بده yani yani fıtra دویم بدن لزکات نه دو سالا زکات شاد اما جبو خاطر تدی که ما رحمت ما برکت تدی که زیاد برکت و زیاد جبو خاطر daha baştره تدی خیر بقات قاته yani Çava mesela bir örnek bir bejin bina keki dedi bina keki kudu bejin la ki li Kabe te اوجي حرمينا مدينه من اوجي حرمينا مثلا مروا له خيرك بي بسطح حزاره يعني مثلا تقول خيرك بكي تقول سطح حزاره حب خير بكي وكو هافن تدي لو بركته وزاتره مثلا مدينه منوره يك حزارك يا بانا غوري غونجي هي بلا تماشاوری میجاب زمان. دویم جار دست پیچه که جدا فکریم نزد. نه دفرد اوکی. لیز بیشم تدی سبیجت تبلیغ هفته از نابیجم. از تبلیغ بزاش ترى سبیجم. جبری قاسی باخ جبری قاس تیز اوکی ذا مکان مکرمه اجبوی قاسی قوتی کم بهرام تشنا حجی بخصوص انا يكون من مراتين عند بيجم دفرد زيده بعبادات كم مثلا اوکی وا پرتوکان تمشي alışveriş کم دبیجی یا بیوا مشغوله من چکی لیور یک بسات هزاره یا راسته مثلا بروح خير اكيد دفر بعباد دار بس كان اجر تسكي وارش كم المدينه منوره اما لو يجي كاملين لو يك بحضاره اما حضار برس حضاره كجبو كمتره جد ما رمضان ده خاصم خيراوي زيدتره يدي هركس خسي وك عادات دماغ رمضان ده يعني شو قدسال مكاني هاي قدسال زمان جي هاي قول زمان بله جدوي زمان ده كجبو خاطري خيروان زيدتر بازولا بله باشه يعني جبو كو خير وبركات عظيم هي زيدتره لازم صاد فكرم سيدا الجور براسته يعني مثلا شو عم دبي روجا دايكا
نتنه روجه كدوين بينن بيرا خو هر روج نوسا فقير ما بنغاز ما انسان كدما لوادا براستي نان تونه هنا بله بله دمها رمضان ده خير وبركه هلبت الزحفه ليوان وزمان دي جدوين جبيرنا كنا بينك طبيعي قال لك يعني امشي قال لك جرين كده كستند رمضان ده اما فتره خدا خلاص من خير اخو كري يعني دبي وان انسان وقت دين ده جبيرنا يعني الزكاه خاصه بالرمضان نينا ما يجي جدا كنوسا مثلا صدقه جي خاصه بالرمضان نينا زكاه صدقه تمام سوالي ده مرود كاره بده اما صادق فطر كما قلت فطر يعني بلا بينك هنجت ازود نتني مع رمضان ده والله فتره خدا وخلاص فقي صادق ماكي يعني ناجه نفس اجود بجمعني وان زمان ديش بلا دوم لي احتياجون مثلا صادق ماكينين احتياجون بلاس فقير دماغ ده تير بن وشار بجن يانزم برچی بن بلا تشكسا چنه بنا شاش يعني ازوجي بيجم دوچن دکتر احمد özdemir زانگاه شرناخ گلک سلاوش مرشاندن سر جاوا روجي آواجی بخیر و سلامت به سیدا از بیجم گوتیه برز مسعود ارکان و مسعود سیدا محیدین گلک سلاوا دشیرم گوتیه مدرسه کردا و دنگ بیجه خدمتیم به تایبتی جی گلک دانه زمان کردی گوتیه سپاس کم راسته مالاتا و جغینی و دیسه گوتیه از باور دکم ایرو هر دو سیدای ما لسر تگوتیه با تبلیغ بکن مجارت گلکی باشه لی بچک زحمت ام باور نمی چاره سر بکن جشنوا پیروز به گوتیه سر چاوا ام بیجن از بردوام بکن مرحبا سیدا ده بیجه دایی کامن جبوی دیو بابی خواه بتر قرآن دخوینه تشتکی دیش دسته و نای گوتیه و هیچ نوع علمیه خواندنا قرآن گلو اف باشه یا نه خواندنا قرآنش خواردن باشه نفس سیدا جواب پرسم بله يعني قرآن ده باب خراب بخوينا ثواب بي هدية بك نا بند بيجنا دبي دايكا من هجنو هيني خواندنا قرآن بويا علمية جدي وباب خارج وتاني قرآن تخوينا تشتكي تيج دستي ويناي قالوا اف خير افي تشخص باشا يانا أنا إمام الشافعي رحمه الله النجم سورة سنده وأن ليس للإنسان إلا ما سعى القرآن هذا بيجي دي إنسان را أويك سعي غيراته بيبوه كعمل خود شكربه أو جرهايا أما كاتشنا كثيرا نمش بك فلان قرآن يجيب بخونه إمام شافعي ورقوتيا أما قوتيا أولادك ده باب خارج دیا خارج دکار قرآن بخونه بشینه چون که او اولادا او عمل دیو باب خوایا عمل دیو باب خوایا و سوار او دکار دیو باب خار قرآن بخونه بشینه دیدی جارنا لقرآن قرسیان طلبه قرآن دخونه حافظن یک ده مفتی راد بی چون اجی جارنا قرآن قرسیان مخوجه لغید کرد مفتی راد ده مفتی افندی طلبه را ببیشه برای باوی مرا ختم کردن داینه یا مبارک آدم اولا حافظن یا خود قرآن خود چالش میشون باوی مرا ختم کردنه شما جارنا هانی ده قرآن کرسی را یاردم دکه جارنا وقت حفظ بینه نه اویا ندرسته تو بخوینه باوی خورد تو بخوینه دلاوی خواهد تو قرآن نزانه چه دزانه قوله والله سه جاران بخونه ثواب بینه باوی خواه بشینه یعنی ایشه ها پر yanlış دبن و سبرا اولاد ده باوی خواه بخونه دیگه هجه انشاءالله İnşallah هم بیشن خواندنا به پرا راسته ما مسته خواندنا به پرا راسته نه درست اوجی نه درسته قلنا ای باشه ما دورده تشتكي او هاي مثلا جارجي نيت كيف دورده هر تشد نيت يعني دورده تبي لك سيدا يعني كابسس بس خلاص كم دي سميورن سر مساله من سر مثلا باش مسر خواندني تقول يا يعني اگر انسان ki مقابل ücret mesela konuşun ya mesela bir kıymet dedi çünkü harfeki Kur'an'ı bile mrunu kare yani kıymet yarı tamamı dünyayı kutu bidi yani mukabili harfeki Kur'an'ı nine mesela bir kıymet olarak. Her harfeki daha sahibi yani her harfeki daha sahibi. Yani kıymet yani insan aliye metedi ki avutkin ha evci eğer niyet aviş bu Xude be tamam bu hatır alikana fakiri be evci tedi teşekkür etine ya Gauji bukhine o şarjın teyit devrda nizaneci o alikariya vitke xwandin dişine o alikariya vitke doyda madiye mesela hep idare etkin yani dgaya devrda haşa yani mesela
مقابله اوكي دا كون اخونا دفرت 8 والله سيدا بريم دو چون سر زيارته وقت نسيبينه بو او خصبونا او نباش لهر زيارته زاروك دغري عندكو كاكي پرازده بده مجوان رو بخوينه او نباش اشتا يعني قربانشي دبرين قربانشي دبرين ودي تعالى قلت يا استعوذ بالله فصل لربك وانحر يعني قلت يا الرب خارا نمش بك الرب خارا قربان بك شوا نمش مرف مرير راده خاشترا نمش نكرني قربانشي جبوانا نكرني يعني يارا ما غير يك شي فايا حتى انا لجمع دوتن فلان زيارات هيا حيوان دبرن البر برين قربان دو فا قربان دو عبد الوهاب يا قربان خودي فصل لربك وانا يعني وقت بي قلت يا قربان بدن بك جبر بي قلت يا افلان كسنه يعني سر نافي كنت بجي سر نافي قربان دا جبو خاطري بك تقول با خاطره ويشتا دنيا خراب çünkü müşrikan jî dû ba xatere vîna em tên vira em ji bo xwedê ne em ji bo xatere vana tên de aqîde da وابتغوا اليه الوسيله سيدا ha وابتغوا إليه الوسيلة تفسير تفاكي ديفيجن بله سوا خدي وسيلة بقرن وسيلة چيا وسيلة نميجة وسيلة روجية وسيلة إبادات وطاعات يعني فناد من وسيلة يوكسا جبريل امين سيدا چما بو وسيلة بو پیغمبر مثلا خدي طالب خواستا جرا ديرك وحينت شاندا يعني خدي طالب چما جبريل امين خسا ارا خو پیغمبر خو از غلام يعني افتشي جرينجا نانا نكو حاشش بو خاطر کو ام بكن tartışma بكن يعني دفردا بانا غورا رهبتي مثلا وقتی کو ام دچنه جی کی ام چاوت کن یک چقارت خنا رهبر جبو چ کو اوی ایشه دزانه جبو پیشکش می رو به انسان وقتی خود خوشخراب کی پیشکش دفردا سخن اوکی کی تنکی سخنتی و شاشیتی کی تنه سیدا سیدا مش سخنتی و یا با بقن تزدار زیده خرابه به تدی چاپ مثلا مثلا پیغمبر ما قلت يا جبريل امي برامن جبريل امي تدي وحي شبا خدي دنيا بالي مثلا صفتي خدي تعالى قادر نوسا خدي تعالى بخواست ديرك وحي نت كربو ايش بيغمر خربشان دكربو 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 اتشما وي خسته دوري چونكي بي اوك شنابه الا كي معلم لازمه حتى مثلا سيدانا بتكره طالب اوك دبر دقي غايه اما عبادات ده تنيا او تتر دكتور تداوي دكي اما كتبوجي لا والله اگر دكتور نويا از بمرامه وقتنا مسلمان نه تمام براسه برابي خود سر دست بينا شفا دامه يرك وربي يعني دبا وسيله دكتور دبا وسيله وسيله ها يعني عبادات يعني وسيله هي عبادات ده ديرك قادر تكرني تدي چما ام روجه بلكي تشل جاري ام دون استعوذ بالله اياك نعبد واياك نستعين دیدم تا وارد اینجا نه مثلا پیغمبر جیش بو امتی وسیله بو ایجاره ده عربی ده دوی که مفعول تقدم بکل صرفیله معنا وی ایاک ancak و ancak در عبادت دک و ایاک نعبدو معنا وی چیه یعنی غیری تا کسی را عبادت نکن معنا وی نه çünkü de ancak ve ancak Türkiye'de de var diyor. Ancak ve ancak atara ibadet dikim. Yani başka kasira ibadet nakum. Ama dina ve iyyâke nesta'in. Üslubu ona her dijiyekin. Ancak ve ancak yardım yeltet khazım. Jgayni tel Abdülkadir Geylani nakhazım. Hatta el peygamber jin nakhazım. Ya Resulallah vara sıkıntı vel sarma def bike bi ve şirka. Çünkü الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة عليه الصلاة والسلام دبيج الدعاء أين الوقت النمية عبادته يعني سيدة درس خراك تجي يكيرا بيجي خامي هنا سقنتي أمل سر مدف بك فوقت النمية عبادته النمية كرادك تبيار درس خراك تلمينا بخازه يعني إياك نعبد ancak aslara ibadet ettim ve iyyâke nesta'in ancak az yardım yeltet khazım. Beli rastı. Yani tane cana dediğim gibi. De akide de vasıtat ne? De amel de haya. Mesela bir şeyde Mehmet ders dedim işte vasıtaya. Anne hoşum tarım doktor vasıtaya. Az bahçe ilaç tekim Kayseri'ye ev ne şavte
افياجي واسطه راسته بله اما ده عقيده ده اصلا او تنه بله سیدا دبی لگوی الشافعية فدية تدي وقت إنسان نخوش كبيان نكار روجي بقري حق روجي أخذ ديا جنم أنجي برنج تمام بدن دبي يكشي چند كيلو دبي أم بدن فديه فديه جي وكي اويا وكي فتريا او جي وكي فتريا يعني الجم حنفيان دو تشنو برق الجم شافيان تناوي برد جم يكي هوا بس حنفي ديفيجن فديه aynı وكي فتريا الفتره اللي تشددن param بدن daha çetira. Yani bistikberi ma bastıkır. Ne param بدن daha çetira. Ondan sonra yalnız farkı hovaya fidye dukarı tamamı fidye bir maruvekide. Mesela ana maruvek mahki rojiye ne göre niziki 4000 ne var bina? Niziki bina. Dukarı bina tamamen bir yekide. Yekide. Dukarı var ne ki henüz kan bir yekide, henüz dişi bir yekide nadı. Ama kafarat var ne ya? Yani kafarat var ne ya? Kafarat yemine mesela de bu kafarat din dinadı be afiye var ne ya? Marikira tur haruret ancak fıtra ki dediye, fazla nadiye. Ama tabii bence az bütün fıtra xofi mari vardı. De av çok daha rojanda xalas bike. Kafarat yemin daha ne ya? Daha rojanda xalas bike. Ama tabii az roje ki de bana tamamen bedim de daha fakiran bivine. Daha fakir. Her iki bede. Ama fidye var ne? Serbasta. De geçti ruh ki de dedi ki ayrı dedi ki yani. Yani tikari bir de çend kesiye cüda. Benim seyda dibi ma fatramel keçame diçe yanna. Kucida beçede. Cüda bir zevci bir diçe. Zarok nikarim bedin bab. Çünkü mecburen le mezebkin. Ama bab tkar bede zaroka. Peki hoşku biradın ambera xuda karım bid ne seyda? Karım ne mesela. Evci psikirektine. Başa. Sadece mron kar bede diyor babı xwa. Evim cidabkin. Acbeli qasi bab tkar bede zaroka. Birat kar bede bira hoş kar bede hoşkan. Bir o çed beyanım. مرحبا روجا بخير بگوتیه پرسکه توازم جه سیدا محمد راشید بکم نویساندنه گوتیه معنی کلمه یا چیه امشکره دما hitap دکن ام دوی یا معنی هه دین ده سیدا تشتو صحیح yani ya vaka yani ya anidaye da arabiye da vakat bije ey filan kes mana ya ey يعني يعني bu خاطر denge مساكه يعني نداء أداته معنى يا أيها الذين آمنوا اي ایمان به خدا آنیه باشه جسلو پیشیر نقش مر پیام هاتی گوتی روز باش سیدا ممت بک تام جنیو قرآن داخل گوتی سیدا سلام سلام جنیو قرآن خبر işte yani dibe gotin evi rastın seyda avqasi bavariya xo bu ani nezbejim Rojbaş Edibe Hanım Halil Özdemir şandiye dibecej bu her du mamosteyeme de ibadet de intikat de mücadele bikin ji bu her dukanji tişten mafdar haqiwan hene tişte ku dibejin tişten ku şahşi hene nevisan diye dibece de ma koz diçim ziyareta keseki zateki evliyayeki em bikin جانا ام جي هيفي دكن ام دبجن يا ربي تما بدي خاطري وي كسي افي راست يانا شو بيستكبري ما باسكت ما مستسيدا سيدا قلنا انا سيدا ne قلت ما تبدا شاشي سيدا دبجي ki mesela ne tefهم كرن سيدا دبجي yani haşa summa haşa ku amçre se ziyareti ki em bebeci mesela evi ziyareti mesela okdama zaruk tama evi ziyareti mesela nekhaşama başkir eğer o şu zaten demişik devrda muvafakan devrda aramını seyda da okey ki nana meselesine devrda jbuy mu seyda niyet çava niyet yani devrda referans vakti insan yeki dedi vakti murudçe ba müdür ekşitedi murud vakti kurum ekşitedi yeki referans eden inşallah mesela diiro da ne kasım diiro da belki vakti keve iş dedi jbu demiş bu khodi kajmara ber referans mana referans mu jbu çiye Evet insanaki başa insanaki harabetleri bir şeydi. Yani insan vakti koman bana göre referans beden nişandan devrda sıkıntı yani nine. Seydat virgül ekibi bide virgül. Çar had virgül dani. İşte razı. Nokta dani. Ana aviyajı tehlikeye. Şuma dedi az her cemvali
ایشه ببینه بله فقط دیدی از بلنگازم ولی من تو ناس ناکه از معرفه که خاطر ببینم هرم به ایشه ببینه بله اگر اولیا عادل به و که حضرت عمر مثلا عادل به بلنگازی چو فقیرشی چو زنگینشی چو قاپیه بینه هر کسی açık نبره بله ایجارتین خودشی بنزمیشی حاشا 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 مساعده بکه یا خدا تعالی او نخواسته ها یعنی تورپیل نخواسته قطعیاً پکی شفاعت پیغمبر به چه سیدا شفاعت پیغمبر جبنا خاطر گناهکار روز قیامت رم بکه بله. لآخرت خدا تعالی گوته شفاعت وینا دده چی تو دده بله. ویرا آن دیدی جارنا والی دیگه که شیلد بده طالبان yani مقالی کاری yani şilt bedi Taliban yani ona ödüllendirmişti ki خلات داده vali gazi yekiydi ki divit duvara tıbbeda çima jibar ki av vali vi marivi hazdı ki ona vina pe onurlandırmış ki bu deste vina dedi Xuda Teala ahirete tuhazi ki bir peygamber çünkü peygamber gotiye vallahi Xuda Teala emri çibi ki anızanım ma yuf'alu bi ve bikum ahirete Xuda Teala miçirki ve çirtiki vallahi azınızanım. O da sana. Ha, şu peygamber ödüllendirmiş ki dibi hara dibi izna şefaat edaya. Ama gavakımı izna şefaat edaya peygamber ki canı khazı şefaat elvan bik ne şart şefaat duduna. Yek izne bide peygamber izne bide yek şey Allah Teala böyle falan kulü şefaat elebika. Yoksa peygamber serbest ne ya canebi çıkaz ki her bike. Ya Fatima bint Resulillah fa vallahi la ugni ankum min Allah şey'a. İşteru nefseki min Allah. Dedi ya Fatima de Xudera ibadeti bike, itaati bike, itikada hasalan bike, Xuda te xalas bike. Vallahi ahirete te xalas nakim. Yani ev bu ki peygamberi ödüllendirmiş bike, onurlandırmış bike ve sevekiriya. Yoksa de akide da kat'iyan ev tenaya. Vasıta tenaya. ده وحيدة ما هي سيدا؟ ده وحيدة موجود. Vahiyye da ما هي ده يعني اجي بيرسون يعني اشفاط vahiyye خاصة لك وش بقى yani Xuda Teala haşa ne ser arde navi ahmetara vada. انا بخاصة بتخطى قلبي de Kur'an'da da bir Kur'an'da da bir dibici müşrik debin ki ya eğer peygamber biya vote vaki madxu gar ki bra melek bahata Xuda şidi bir melek bişim tehün melek ve Kur'an haber bedin azel cinse başar peygamber bişirim ki var konuşmuş bin rahat bikin ki var vaaz nasihat bedin jibar qasi başar şaniye yani insan şaniye melek nişaniye Xuda Teala jibu ki ev peygambera mara örnek be ondan sonra çıtın nimiş tekirne çıtı roşu tekirne Xuda Teala be arde büyük var nimiş bikim ko limsir bikin vardı be امشي جبو انسان دوك امتحانك نفسه كسك جناب وراد بك باوريا وبيوري يعني نوي افجي امتحانك yani o şey haya dedi Kur'an yaşamış büyü o gerek insan be kavi Kur'an'a çıtı tatbik dikin çıtı tatbik bikin amşi vakavi bikin بله. مثلا ام بيجن اراج مثلا دست جبو خاطري قرتني ناس اراج مثلا بله. وقت خدي تعالى بخازي اذن بده دست خبته راست. مثلا بي هكذا وصا مثلا وسايط عربه هكذا فيوي حمي اراج الناس غلط مثلا بله سيدة از فرسك دي بفرسم مثلا وقت ما هدي هندك دمينش بربي بله دبي مع فطرية خد ما قال كي خد بي النبي قالك نكره ناخر çünkü gelek mezhep yani. روش باش yani mesela küçük nikar mıdına mazına yani. Yani mesela kalik ya bab yani. gelek mezhep yani hacı جبركم مجبورة لبنيري مجبورة لبنيري جسلوبيه لطيف بكشان ديه
سلاف جمرشاندنا سر چاوا مالا آوا یا پر دگرن از نکارم بخوینم جبروی ببورن مرحبا لگو ام دبی ام شافعی سیدا از سیدای خوب پرسم دبی ام گنم بدن لیج دیلا گنم ام پریا بدن دبی ام چه قاسی بدن یک شی سیدا تشتکی وسا هی از باورم هن کس دبیجن مثلا 2 کیلو نیف گنم من وسا اما به چه قاس 2 کیلو 205 يعني حقي جنم تقاسم أبي 5 ليرة ميناك ليه ديانة تبجه هري كم فترة خاصة دو سهل ليرة بدن بجهن كاس تبجه أمي حقي جنم بدن أنا جنم بدن فقراء أو فقراء أبي جنم يشربك أنجا هر أبي بفروش أبي وجود بفروش مشغول هر آش چاو بینه أبي قط نابه هاد زمان برده جنم تانين دکرم بیرجک دخارن گندم دستارن او دکرن دخارن او چاق پر نبی باش نبی اما گندم باش بی اما آنا او فقاره محتاجه که گندم دادی او بی گندم بیچار بکه یعنی امکان اوی تنه گرک پرام بده يعني سيدا أتخوازم بفرق مهم ببن مثلا ما بكيلو أجنم 20 ليرة نوسا كيلو أجنم ما ب 20 ليرة وقت مينك نهاز نزانم تقاسي لي 2 كيلو تقول تقاس سيدا 205 خرا 2 كيلو دورا 5 ليرة فلان دقري يعني هن كاس تبيجن أمي حقي جنم بدن مثلا هري نا ليه ديانة تدي قلت يا هري كم دبي ونصاد ليرة بدن بانا قرا جانب بد بيجي 5 دقيقة يعني كيما فريوي هندك دقري مينك يعني دبيجم وسانا بنا دبي موسى تشتري سانا جنم او جنم روجا كي دوي مرورها بس خوابي يعني روجا كي سبي فار بس خوابي يعني دبي ام لقور ديانة تبقر اما تازه بس نيا بله مرحبا رجاء بخير بالسيدة قوتية كجامعة في چند سال إسلامي وفات كريه ام فترة خو بدني ده دبي أنا دبي بشمانه ما قلت كار جد جدا يعني هذا بالوان نبه نه نویساندیه هکن البوابه يجي امجي صار فرق بخنا بالي نه باشه وجدا بده روز باشی İzmir'e جبار بکشاندیه گوتیم سلاوا دشینه سر چاوا سلیمان بکسلو پیشاندیه دبی رمضان و بخیر بی از زکات خو بدم یینم گوتیه دی خوارزی آنجی برازی نزانم و هر وها دبی کوری من جمع جدایه از بدم کوری خویم بدم بوکا خو کی جام باشه والله كي جا كيربي بلا بدوي تدي سيدا الشافعي دنا ظلامي تدي كدنا ظلامي دبجن بكي ظلامي مثلا المالي او كنا نعم لينا بره بدات شيء خراب اگر تشيك وصازانيك وصاحبه تقرب ده بقي زخواجي يعني تدي انا كذا ظلام دشن بس تدي قلت يا كوري من شكرا كوري خورا نبيسان دي بس بدي مثلا كوري مثلا تدي المالي اگر نعم لينا نوصل كوري وصل تخمين كبجتي كوري بر بزاب كي وشتر بنجم المال نعم لنا اگر تسكي وصا شبهكي وصاحبه بده بوكا خاص شي ترى يعني كثر ما خوي ابي كل مال درني كوري يعني رئيسي مالي ما كويا مرو بدوي شي ترى يعني طبيعي يعني اگر كل مال مزبكي تشتا زانم تدي شافعيه دبي هيك بدن كتشخ بدن زوايا وبدن كوري خوش بدن بوكا جبوك ونمجبور نزاروك خو ميزه راس جبير قاس جبو خاطر او مجبوره يعني لو عند كافي بويا واي باشتره روج باش قوتيه فتره چقاسه سري كسكيش خو ما قد ديانه ديار كريه صدو سهلي رينا اي كوزاف شخو حاسك بلا زياده تر بدن ما قلت يعني هري كم صدو سهلي ري طبي ونكارن زياده ترجي بدن ادي چقاس قوتاوا بكهجيه دام بيجن تشتا عسكري مرحبا رجاء بخير بقوتيه نها دبيجي ويدمي بحث فترين قال لك جرين قال لي بحث جنم دكان دبي ويدمي المدينه خرمها تنداين طبي لقول لقول هرمي نفسها سيدا يعني تشتغل بقيمه كي جنبي او تداين يرو قيمه بري يعني برا نفسها نها يرو ما بحث جنم بركر وقتنا ما جبروا بتشيك بلاستيك مرحبا قوتيه خصوها من كاري روجي بقري بري بدك تشاخوا دبي الناب جدا بد كار بده يعني جدا بد كاري بده والله حياج دستي مهات مبرس خواندن ايكو از نگاجم ايدو قصورنا ميزينن صبا دي سامل في دربن ايكو از نگاجم صبا ام بخوينن وسام بكن اي باشا سيدا از جرك سباستكن يعني بتشكي ما مجار خوش بو يا راست يعني بيامن مجار ما برتشتي هيجا شبره قلت نفسها سيدا راسته يعني ما السرتشتي باشا ما خبي باش السرتشتي باشا مشتغلين زياده باش زياده باش بدلي وابو مقول بدلي وابو بلي نفسها خودش برازي ما بحث عايده بري جيكر ما بحث مجارين فتره جيكر مجار قال لك باش بو محمد راشد سيدا اولو قال لك سباسكم سباس خوش از بيش مشينا هذا جشنا بيروز بيش بركو جشنا تمام قال ماجي بيروز با بخصوص يعني قند من التعليه كل ود بينن
حاجي ناجي سلافي خوشويرة تشيلب إيه حميان إن شاء الله جشن حمية بيروستكم إن شاء الله عيدا تماما إن شاء الله. بكم خذ تعالى عيدان ببواد بدتن ان شاء الله مهمه طالب تكين از گلک سپاس کم سیدام گلک کیف خوش مش تشکر جواتا و گلک باش بو عندكم خذش برازي به خذ الدنيا اخرتها ومامور بك ان شاء الله امين ان شاء الله تدي شكركم Gerek sağ سيدة دبي دعاية مزنا قبول دبن وكي جباب ديو بابي خدورن بنية بابي خو عيدا وبيروز كنجارة كدي خذش برازي به خذ ان شاء الله مسلمان جبو حفظ دخبتن دست خورات كان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. هذه ملكشي سوا ما دعاء دكن لبيت الله اوجي سوا ما دعاء دكن ام جي خود رازانا خبر ما تنيا لمكة المدينة جبو ما دعاء دكن خبر ما تنيا راس إذا ملك جبو ما تيجي دعاء ماش كيش بو يكون بخشيش أخوي عيدي تمام أولي أوجي باش بو. هدية تاني هيك نوصل جبوي بخشيش عيدي وقتی که ما دست ماشتی که بخشیش دنیا جبوی مناسا ولی خود نیتام هی و کم دستی کمک حقا وسترانج مرة قلت انت تشتي حقا بيجن حكمتهم جمالا تاوا اسباس كم اشي ورا الدعاء بكم Eyvallah, نبش استهري باشا بقى براي ما تركان ديفيجن kimin parası kimin duası rast bu راسته دعاء تشتهري خوش اوان بيجن حكمتهم جاز جالك سباس كم مالا تاوا و علي اكبر ارجون جالك سباس علي كل جالك سباس هالوك ديبريم كيسكين مالا وحميان اوا دستي وصعب هوال نص بام بهبره بن از عيدا وبيروز شبروي كرم بكن از خاطري خوب خوازم بس مش جبير كر ببورن از جالك سباس كم جبو برسي كوش مرشياندن پیام كوش شیاندن مالا و آواز به همان ساعت دادی سمل و داره بن میوان و مجار اینجا ده البته میدی سباق من داویا و هفته خوش در باز بی خاطری به Keçiki bimeş Kulama vaca vereş Delali bimeş Kulama vaca vereş Ramusani ki bidemin Vezi bejim saat hoş Ramusani ki bidemin Vezi bejim saat hoş Bakir vakkeç koke Şerine şmamoke Min bakir vak hoş koke Şerine şmamoke İstane ve direce Ancak geser çoke İstane ve direce Ancak geser çoke جويده حتى حلبي حتى بتشقى بشكوكي جويده حتى حلبي حتى بتشقى Keçiki bimeş Kulama vaca vereş Delali bimeş Kulama vaca vereş Ramusani